talo whātu lau whaafonga angale nei tū la o le aso, ala mai au nisi nei o tātou tāla fōu mwhaiona tū whātasia e lau Radio Samoa. Watofia nei la fionga ya whaolo toi reupena pongi e avea o se sui a waior komiti whaafoe ale South Seas Healthcare Trust Board. O le fionga ya whaolo toi sa avea makone sulaoa o Samoa I au kilani mo le telo tausanga ma le tausanga e lua afe ma le iwa. Se ia whaato a suia mai e le fionga ya afe mata palusa lue whaapo le lua I le tausanga lua o lua tolu. O se tamali I ua lau silafia ma whaalo alongia e tangata lau tele o Samoa. E le ngata iau te roa New Zealand nei, a whapea foi I Samoa. I ona winga o le wha maoni, anga malu ma ua tele tau sanga o lana tautua, I tau whinga o se tai tutonu o ngā luenga le malo. A o le tau fia le fionga ia whaolo toi a vea makoni sula o Samoa I au kilani, e tele tau sanga lue ai o se su etusi sinia, I le ofiso su etusi silia Samoa. Sa ia tau aveina ai le tofinga sinia I le tu o le taitainga o le ofisa, e au fia ai le ngalue o se audit consultant, assistant controller, ma le chief auditor. Ma e mauti noa o le atele le to mai ma le sila fia, o le aia fesosoani ai I tu langa I le ngata le taitainga, o le tu tau tupe, ma le sue ino tusi ina ia wha mauti noa le manino ma le malama umo na vaenga ese I le wha atinonga o pisinisi. Ua whaleo ina le fia tele ma le talia lele I le South Seas Healthcare o le se e atuai o le fionga ia whaolo toi I le ato whinga tāua I totonu o le lato whaala potpotonga. Na whaate ia tangata I whaitu o Papakura le taia o le aso tauna I taluai I le anga I le vailuanga o le aso. Ina ololofi atu taavalia leo o taavalia St. John whaapepe ane o le helikopa a leo le Eagle. Na amatasia mia ai le Cleveland Road, Musgrove Road. Na taua se so upo leo na o lato whaalongo ina le pāpā o la au malosi. I le tusa lea po le toe se fulu minute a whaile tu lai se fumaitasi le taiao I Cleveland Road. Ma e le umi lava ona ta amilo leo e maua I loa le tangata ua manua mai se la au malosi. Na whaavave atu le nā tangata le whale mai I mero mua au whaau au pea ona ta amilo leo ua wha au penga ina. I lea vai panoa mo le sa ilia o le istangata sa ia tau aveina se la au malosi. E tali tonu leo o le na afia ma o le na whaia soli ngātu la fono le wha o manua e maasani le lei I la ua. Ma sa tau mawhai ai leo e whailoa ane le mamalu o lau tele o le atunuu e le o iai se tūlanga la matia mō tangata lau tele. Na talasanga ane fo I leo I le mamalu o le atunuu e ono sila fia ni whaamtalanga I le nei whalavelave I nei a whaafsota I vave atu leo I le numera tasi o 5. Inisio tala ua saunole li paalemi o New Zealand ia Christopher Luxon e la lango tūlanga I tuai New Zealand I tūlanga o Ausitalia. E tu sa ai mangai o inga na tu ipomu ai e Amerika ma Israelu le atunu o Iran. Ma ua fasio tia ai fo ilo lātou tai sili. Na mo I wha leo se manatu le li paalemi o Ausitalia ia Anthony Albanese. E langolango ina e Ausitalia le os whainga na whaia e le United States. Ina ia tau fia, le whaonga ina Iran o ana mea tau wha niukilia. O le aso sana whai ai se whaamtalanga Luxon ma le minsta o le vai whafo ia Winston Peters. Ma la ta uai os whainga na whai Amerika ma Israelu. Ina ufesilingia le Morning Report, pe na te lango ina os whainga. E le itali sa o Luxon, e na ia ta ua, e na te tau salaina le ngaio I ngā Iran, na whaia o ni ngaio I ngaleanga ua maumawai le tele o soifua. Sau noa Luxon ua leva o na whaapolonga Iran o na lava tangata, mai manatu o Iran foi, na lango ina whaala potonga whaatupu whaalavelave, mai malama lelei I le mafuanga o whaatino ai e Amerika ma Israelu, ia o swainga, ina ia mauti noa e le mawhaia Iran o no lātou whaamatauina tangata. Ina ua fesilingia Luxon pe o ngā tusa maratu la fono o swainga na whaia, Anatali Luxon, o le tuu atu pea ia Amerika ma Israelu, e whaamatala e lātou le whaavae whaatu la fono mua lātou o swainga. Ai mo le na avea mapale mio New Zealand mo le tele o tausanga le tamaita ia Helen Clark. Na ia tā uai, e matua mātanga le tūlanga o lo tū ai le malo New Zealand I le nei whaalavilave. Tā uai Clark, sa tatau ia New Zealand o na lango ina I poloa inga whaavao malo, e whaavae mai lungo tū la fono o tā ua o le Rules-Based International Order.
Ai whaamanino e laksina o le mea mautua mātanga o ngai o inga whaapolonga Iran. Sa whaia ma whasio tiali whaita wafe o na lava tangata. Lea no o ai lava ina sa vavali tangata i mga ala, ma ala langa mo so lato sa o lotonga. O le tūlai mai o nei whetaua inga wa lango na ina i tu e fi o le laulangi. Ma e tele a fianga wo o ai ina wa amata o na tāpuni puni fiso o ta inga ma isi atu nu te tele i o lato ma laiva lele. Ona o le whaafefe mai o sfa inga o lo o faula fola e i tu e lua. O le atuli mata i pēa le whaanga solonga o nei whete na inga, masia a fianga peo no o mai i le nei tū o le lalo langi. Mai tala muli ua whale pui nei mo le se fulvalu masina se tina mai ne le soni o Paula Trainer. Ina ua tele ava no na tuu iai e le whaamsinonga i o na molianga o le aveta avale e ui ua lewa o na whaasa e au fia le ave ino ta avale au iai whaatasi mata maiti i tutonu. O le vai aso ta luai na matua tutu luai Paula. Maungani le whaamasino mo se isi o na avanoa, e le to Italia e Judge Joe Riley. O le whaamasino na ia tu inato fo i le avanoa i a Paula, i le isi o na molianga, ma e le i whale pui ai. A o lea ua whaatino loa lana whae unga, ma whaasala loa Paula, mo le se fulu walu masina i le whale pui. E lua molianga na molia ai trainer, o le ave ino le taavale a o whaasala mo le taimilo na tolu, i le leta tau ai o na toetanga o le foeuli. O le taimilo na lua na molia ai fo i le molianga lavalea, e sa iai matamaiti lai te to tolu i te tonu o le taavale. O le taimi fo i le na molia ai o ia i le ave taavale wha tamala, ina o ia soa ina se tangata na ngai atu i le wila vili vai, sa vili atu i le awala, ma soa se wha ilo i le awala. I le whaamsinonga whaitu malo i Nelson na whaiaile nei mata upu na saunoai Judge Riley i le tina na molia o le whaasefulu ma le lua ma le whaasefulu ma le tolu lea o na molia o oe i lou avei no le taavale a o lo i yaini tapu mani sa i lou tango fia o se foiuli ma o se itu wa matua whaapupole i nai lava a o fia i lou avei na whaasotu la fono le taavale a o lo i yaini tamaiti laiti se to o tolu le taavale. O le onga tele o le molianga o le neiti na taunu wai lo le whaamasino o te tau lava o na atu law trainer i le whale pui mo so na whaasalanga. E le ngata i lea a wase i foi, le laisene aveta avale mo le tau sanga atoa. Ma ua e iai foi, nisi o molianga e whaasanga lava i le neiti na o lo i luma nei i le whaamsinonga. O nisi na o tātou tala fo mo le neitu la o le aso, to e mauasis whaupoponga la aso a tai ao, e mo le teimi nei, tō whaasoi fua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Run the country like I'm Russian.
Sawe siva. Sea siva fai malalo. Ve alo, le fai mamaso. O manga yo le música. Vaya fica, sawe siva. Swinga con tapia, quem é cama pia. Loyo kuanga o polinga alele maka aka pese quem é cama le aka ha 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 eva ai langa aka kola pa yesa ole la wasa. Like my lole okay, if you feel eva le mo eso que ole famo el mole aso okay, ay sole mai suma mai saliga. Fa'apeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo i e le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, ilo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ola wale mawhai Eu sou essa uia O levai no lea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Ia, talofa lava po ia mawalunga o le whafonga tapuai. Ia, maise fo i o lau sila mai moa, whaawau. I le nei awauli o le asonga fua. O le aso lua le nei o le masina o mati. Masina lono tolu o le tausanga faulua whelua sifulma le ono. O leo was full ma le whāmi nu te. Ua te ai nei le tū lai lua. Ia, wa wawe oso mai I le Gagaifo Faiva. Ia, masui tū langa atu ai I le ftelenga se manu. Ia, ma le auli e masani eila na pol kalame. Au I o lea, e whapena. Ona whetu tu nai I le au whainga ruenga I lea taimi ma lea taimi. Ia, ai le mawhaiu na tāu fia ai le tātu ngā ruenga. E le whamoe sa manuia lau tau maftanga ma le ftelenga ia tia. Whailau tusi tia. Ia, mai o tolu foi. Sa le leimea uma. Tele I o tala maalie. Ia matala foi whaaleongo lua. E ata I ai ia le tangata. Pe a whaalongo longa ia tia. O le mea tāua. O le whaua wina o le ngaluenga. Ma maua le fia. O le whaafonga tāpua I mai a le atunu. Ia lea foi ua tātou whailoa I lumo le nu. Ai le o tua o le nu. Whailoa I fo I lumo le tua. Ona o lona anga le lei ma le alofa tau buli I te oe mau. Ua mawhai ai o na tātou toi whailoa I malau lua whasila whai. I lona alofa tu noa. Aloa fua ai lau ua maua.
whawhitai le tua I lo walofa, tau muli a Samoa. Ua e whaatafa I di au vale, ma ua e whaamboe fo'i le peau langa vale. Ma e ave ese le matui ma le ngao, le maa whaalawei a au. Ua tele I na whano ai le soifua o tama whaapele a Samoa. Vi ia lava, sao lava. Le anga le leio le tua, e le ngata I lona alofa. Ia au le tau I masui e fo ia I tātou, vava I atu I fafo le mātango fio le sulu le la, o le whai longa wa aia leo le mamana, o ngā luenga o le fōfuanga na whaia le tua, mo oe mā. Ioe. Ia, le nā, ua tāua lunga atuai, ia le au nanga ma le tautua a le fitalenga I ha te tia, whailau tūs tia. Toi tā pena mai tae au, toi ki mai lau liti o tae au. I le taimi e toi o mai fo isi ali I ma le whaafianga a le tama palauli. Ai tali ia, ma pāti ta oto ia le tapua inga le whepo. Ai maise oto o ta mamtina mātua, ua māsani fo I le uso. Ia po lea fo I tamali I vai atu o na taulangi mo na mamatu. Lei atau o sevea, leu lua I ali I se yuli pesta ta malilangi I bulitalo. Al Harrington tumanu vao le vea. Ia, le fo utato fei loai. I le Gagaifo Faiva o Samoa. I le ulua I aso, o le neifa I aso. Ia, e le mawhai ona tui titi ai. Le whaftai I le atua. I le vāvenga ua I a whaia. Ia te au lava ia. O se vāvenga lava lea I aso uma. E te alai le tae au. A wafo I sa wha moe oe e le atua. I le po atoa, matua ngalo I ate oe le atua. Peini tangata ua whioti, le aini wha moe. Aia, whawhangu e le atua le tae au. Fōlinga I le atua I le tae au fau. Le ale me whai, momoli lapa o malo. Ua fusia I le whau o malo. Momoli la au I whonga. Whafta I le atua I lau wavenga. E le mawhai e tangata soifua o na whaia. Se I vanga nā, lau o whionga. Ua whaatei ai le a taua savea I le tae au fau. Ia mawhawhangu I le au ali I uma ia mare au kamai kai am. E au ka whawhauri e o ai le pōre au sa. O la lava e le iloa po o whea le au ala e toi fo I e la tō whale. Talu mai na ma nawa ngā ruenga. I le aso whareile o le vai aso o tuana. Sau e ma le aso tuanai. Alu watu e ma le sa pati anafi. Nā lava e kau pula I e o ie fufuru whale so mo ko makasi. Whatalofa mwhatulou. E le pa ia mawalunga o le tafa tolu o le vāna lofo mo le vātangata o Samoa o malona vāta puia. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo'i mamalu wha le anganu, wha le atunu. Ia mawalunga se vi inga o le tua, e mamoli e ana au no pa ia I whata whaitaulanga e fia. Whioi o le tala le lei mo whioi o le langi. Le pai sina o le tala le lei mo le a inga sa le vi. Wha malo whai o le Faiva. I outou Faiva pa ia ma Faiva mamalu. O loo tau langi ma o siosi ai. Le tau asuasuina o le ipuvai o le ola. Ina ia maua lia nganga mo le atua malona whingalo. Wha malo tatalo. Wha awhitai wha no manu mo Samoa. E le ngata I Samoa lava. Ia ai whape nā fo I tama whanau ma so o se atunu o le larolangi I tawhai fia. O loo no pia I ai le atunu. Ona o lana sa ilinga malo. Ia, o le a le Faiva. O le a le tiute ma le matafa ioi. Ua anga I ai le tangata ma ua te tofi I ai. O mea lofa ia le atua. Pata lofa la ia, I le pa ia mawalunga. O te māmatina mātutua o le atunu. Tu asina sina. E le ngata I mauta malawa. O whale o tangata mātua.
Ia e whape nā fo I mauta ngase o lo whaata o tolu ai le tō tele. Whaatalo whapitoa I le mafutanga a le whaliu nei le la, sa o iai nei le tai au. Ina ua pati le awa ma momoli ipu o le tai au. Momoli fo I lapalapa ma lo. Ina ua poto moli futiafu e tasi. Le telenga le umuenga tali ai Edwin Puni. Komiti whaafoe o le whaliu nei le la. Ia whapena fo I le tau a fiafi ma le pula la ngoto le soifua. O le whaalapu potonga ta mamtina mātutua to o tele o le atunu. Na manuia I le sei fo I lea o le City Seni New Zealand. Na ave sea o Samoa I lea Faiva salau valus fulmalelua. Lea na tātou sa ili malo ai, mga lulu e whaatasi ai le tāwha tolu o le whaalapu potonga. E le ngata o le whono fau a Samoa, o le mawhtanga so whaatasi a whaife au Samoa. Le mawhtanga a teitai o le Pacific Leaders Forum, whaapena fo I male ofisa o le fionga I le konsula, His Excellency, Honorable Afemata Palusalue whaapo le lua, po le fionga fo I le suafa I le malu tongia. Ia malona au ofisa, malona au waa I le ofisa o le malo Samoa I au kilani nei. Ia e maise o le maftanga a whaife au so o whaatas. Le to a tele le nā o le mamalu o le atunu lea na whaamanuia ina mai. Ina ua toe maua ma whaafo I mai le ai a te tau o Samoa I lana sitseni e pangalea. Tō tele ua whailangi le whaulaunga. Tō tele fo I ua maua I ngase ma po ia I le tele o apulusia o tō whanga. Ia mamai ese o le tino. Ona o le soifua manatua. O le tausanga lea na whaatanga I nei tātou. O nā tau na soifua mai. E le asa mua Januari. A Faiva salau luas fulma le wha se ia pa ia le tausanga. Januari le asa mua. A Faiva salau wha se fulma le iwa. Ia, le na, o le umi le na whaakolone ma whaapolonga ai. I tātou. Ele malo Peletania, tawala mai, I le taita inga le malo o New Zealand. Ia, lea la o tātou. Sa o ai ma o malie, ia ma ua whaafetaia le taunu mai o lea whaamnianga. Mō I lātou o lo o soifua pēra o nai o tātou tamam tina mātua. Patalo whātu te lenga le rubuenga ma le mamalu o loutou. Komiti whaafoe, le tātupu, le Asa Foundation, Pacific Leaders Forum, ia whapea fo I le whaliu nei le la. Ia tau whamatalama, tala te isi le winga o le upuna o le whaliu nei le la, le ua whaangaina e whai, ma ingoa o le mawhtanga lea. Ia, o te tusa le leia, ma le Gagaifo Faiva. Pa o le tae au, ma le afiafi o le pula la ngoto o le soifua. Ma le soifua matua. Fia lava I le asona nei. Ia, Samoa fo I le avanoa. Ia, e momoli atu ai fo Ia le tina matua. O le nei ainga. Le fionga ia Fortino. Whamele a via e sera. Ia mawhailo I atu ai fo I le tele o nisi o tina mātutua o le atunu unam. O mai fo I maua mai o lato whamniang. I le sitseni lava le tas. E se le tāua. E le vava I atu o sangi fifia. O le taia o neila. Ia. O le asongfua mua. O le masina le nei. O mati. Sa pati ai le ava. Sa whaia le saudinga. Sa tu I nātu le au whainga luenga. Nātu te tā pena le upu fola. Ma le tālo sanga e vi. Ia ai le tamai le langi. Ina ua taunu umai manuia nisi o tamam tina mātutua mai Samoa. Io lato tusi folau New Zealand. O meo boys and girls New Zealanders. And
and rangatira and kaumatua o Aotearoa. Ia, o ta fifia lava nei, vava ai atu, ia mai se foi. O fuafuanga alualu mamau, wala lango mai le pulenga whaitu malo, the local council and the local board a manurewa. Ia, e pe ona iai ia le sunga a Daniel, o le alo Samoa, ne te maitai ia Italia, Italia, si toi wha mafufupu o le last name o le te maitai Tipelu, na, ia, ma le tō telefo i o isi lava sui o le pulenga whai tu malo manurewa. Ile tai au na le lau. Ia, momoli na ia leo le whaftai le tau mawhtanga mātango fie. Ia, e maise fo i le luiluina o le awa whatali o le tai au nei. E le tausala whapea fo i le au manga a tofinga. Ia, o le tausala sa ia tāpena ina. Ia mapalu ina le awa o le whailoa inga. O le tamaitai leo le Miss Samoa New Zealand. Ia, nā le leis tamaitai. Ia, tō telefo inisi o whaiwhi au. Baloa, tō sangata te le i toi whailoa iai. Ia lea Samoa lea manoa na nei. Ia, mai se fo i inisi o tau tamali i mawhale upolu. O tamam tina mātutua. E māsani ma fia pēr. E whaalongo pēr o ina whaamana malamba le a tau sa vea. Ni mata upu tau le tu la fono mata upu e tau I upu whai o malo. Ia, o le tā ua le nā. Awa, o le tātou o tunu. E manino loa na whaamana malamba se mata upu. Sui loa fo I mawhainga. Sui fo I mawinga. Malangona o tangata. A o le taimi fo I le nā. E whaia I loa whai unga le lei. Ina ua mala malama. Ia le fatu, le loto, ma le mawhau o tangata. I mata upu. E maasani o na vesi ai. Ma ave se e isi tangata. O le au tau whaaleanga, ma le au tau whaavalea. Ma tai se ina I la ngona o tātou tangata. Ia le na I mea na tupu I le tai ao na le na. Ia, ma le whamoe, alo o manuia, le pa ia mawalunga o le tātou tunu. Le amatanga foi o le leiva yaso. Ia, ma whamanatu foi a te oe. Wa, awinatu le nei, pola kalambe o le Gagaifo Faiva. Lima aso le vaiaso ma le asonga fuase I o I le asforeile. Ona o le lango marosi mai. O fale mai whaapitoa nei e lua I to tonu o Nandi Masuva. I le malo fiti po le atunu o fo I o fiti. Ia mai o nei fale mai whaapitoa lava. O tonga fitinga o le ngase o le fatu. Ia whapea fo I ngase o le kānesa. Aftai e le pulenga. E le ngata ele Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Nandi and Suva in Fiji, specializing in open heart and cardiac surgery and also oncology and cancer patient treatment center. Ese le tāua. Ole lango mai nei fale mai. Whaapitoa. Tāua ele nā. O se sila I fo I le malo. I le tūlanga fo I le o le ave mamau o tātou ngase. Overseas treatment patients from Samoa to India. E lua aso alu le valele. Toi titi alu sfulu wha I tūla. O alu le valele. Mai Samoa e anga I atu India. Ia onis taimi. Ia e taunu. Mole au ngā tonga fitinga e whaia iai. Ia ma leo so toa I whaleolo so loa lava I suva po Nandi fiti. It makes sense. Ea. Wa lewa na saa whawhai ma whaatalitali ma iai. Fo mai ata mamai. Doctors and professionals
in cardiac surgery and open heart surgery in Fiji. 2 hospitals. Io e. O tu si sila na whalongolongolo iai. Ia nisi o tama whanau sa moe loto loto iai tutonu le pūlenga o whale mai ia. Ia, e pe una iai ia le sunga ia Parvish Kuma o le fionga ia atoa mo whai upolu tai a kui. Ia ma le fionga ele te mai tai. Ia lua i pou o malo Christina Finau le i atoa. Se i silsila i le sao o alo matama whanau le tunu nana whalongo lava i le polo kalambe lea, anga i mailo. Mai le i atoa, tā ua tele le mātou whalongolongo mai, i le tā ua o lau whasoa. Ia, e mwhaiuna mātou soson i atu sponsor lau polo kalambe, whātu oka o kaia, ai o se melea, tā ua tele. Ia, o lewa na tau. Ona maua le avandoa. Ngā lulua so tau au ai. Ia, ma le mauta ngase lea. A le lau tiltilo tu nei ai. E le vave ma le whaafose ia. Olo o iai se ngase i Samoa sa ta oto i intia. I le ngase le fatu. Wotoe fo i atu i Samoa, ai wotoe po ia fo i o whanga o na ua. To iai ni me wha le tonu. Ia lea la ua a apa mai ia te au. Maua ma le whasota inga ma fō mai whaapitoa i fiti. Alu atu ma le tala. Ua le lei. Talia mai e le whale mai i fiti. Le au ina atu o le ngase lea. Ina e mawhai o na toi whaia i ai le ta o tonga. Ia ma tonga fitinga. E le whale mai lea. Pacific Specialist Health Care Hospitals in Nandi and in Suva in Fiji. Lua whale mai te tele. Ia, nena. O le vai whaola, ma le waa whaola. E me whai ai ona. Sefe mai le ola o le tangata. Ia, e tu sai wata o mai anei e sili o na honga. Ese mai isi mai, mai isi ngasa. Ai pei, o tātou, ele ise tātou whale mai whaapitoa. Ni tonga fitinga. Mora ngase o le fatu, ma ngase o le kanesa. E nothing I tonu o Samoa. Ia. E ave umatangata I intia pe au mai I New Zealand. Ia ai. Ele ato toa le talitununga. Pe manuia. Pe le manuia. Pe manuia fo I mo sina vai taimi. Ia ai o lava. Ina wha le tonu. Ia ono o le mamao toi taunga tā. O le mea le nā. Tā ua I tele. Ia le lango mai a le whale mai o le Pacific Specialist Healthcare I Suva whapea fo I Nandi I Fiti. I le tātou polkalame o le Gagaifo Faiva wale a tau severe. Mai le asonga fua se I o I le aso whareile. Ua toi lusfu ma 5 minute o na tale o le tu la e tolu. I le tautua le nei o le Gagaifo Faiva ma le a tau severe. Se yuli I le nei foi asonga fua I le amatanga o le vaiaso. Nisi o tala I upu whai o malo, whavao malo, international news on politics and also warfare. Ia, silsila iai, o le whai ungo le vaiaso. Na pomu inai e Amerika, ma Israelu use ngai o inga po o se oso wha inga tuu whatas. A le vaenga aua a Amerika, ma le vaenga au a Netanyahu o Israel. Mai o I le pito nuu ma le a ai o Tehran I Iran. Lea na pomu ina I le fale, ma salomia. Sa nofo ai ia le teita I sili lea, teitai sili. Tai peo na whaingoa isi, polo kalambe fole, stoi no o tuile e papa stoi o teitai sili. Teitai sili. Spela la vaulele, o le sili mawalunga, o le sa I la I. A ese la lisi tu ai ngā sili le,
e si pela fore fa peritania o le S-I-L-L-Y silly pio tangata fore fa so fa le tuntonu lo na mafau te le lola po le ale fa winga ina e tangata ia po le silly fa Samoa ia po le silly fa peritania o ia koukari e sore ko amari elo ni ngoe na whai e tātou, na whai e isi polo kalame. Ai pe ua whaatasina isi tau ina matau vale ai. Pe a whaawinga e tangata ia upu ia lua, o le sili le wha Samoa, ia ma le sili e le wha Peritania. O na uboi leo le whaatalofa whaapitoa I lunga o le apia fōringa. Special welcome to our friends and families and fans of Radio Samoa and Lei Ato Severe on Facebook page of Radio Samoa and also our YouTube channel. Tātou paanga masani, mai lea sunga fua se io o lea suto nai, le nganga I fo Faiva, male tānua ava, te maua I le sa o lea suto nai. Ia, ane mea la leo o tūlai mai nei. O uso o tua whawhine o lo oilunga le tātou apia fōringa. O te whaamarusi au I a te oe. Subscribe to our channel, to Tano Ava, and also Gagaifo Faiva, and any other programs from Monday to Saturday on Radio Samoa. Live stream, Facebook page, and even on YouTube channel, or even our own frequency. Well, Tato frequency level it down. O le tasilima I vatolu a mo I lungo lau le tio whanongolongo. A o mai la le taimi fo le down ai pe motusia so te inga o upenga ta whailangi e pepe u mamea. Ai ola lava le ala leo o le tasilima I vatolu le si ufonga o Samoa. 1593 AM. Fatalofa la ia te oe. I lunga le tātou apia fōlinga. Ia ma le tātou YouTube channel. Press the like button, smash it, leave me a comment, share our program, and subscribe to it so that you won't miss any of the exciting episodes every day. Ia a whapela te whiwhi e le ata. Ia rai tango fo ila ia lea e tufa le tātou polokalame. Se kari e fo iskangaka ia kako ki finga ma tātou me e whai. Patalo whapitoa lava I leo whingalwenga, whalo le ngā lulue. I le nei aso, po whea le kalesia, whea le matangaruenga, whea le nu uolo o nopia I ai, ia, matausi ai le lafu mā moe le atua. I Samoa, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, le atu Asia ma le atu Europa. Patalo whatu le atua I a te oe, whaftai te talo, whaftai I le whai tālo sanga I le atua ina ia manuia ia lo tātou tunu. Whamari whapitoa lava. I o e pikopoa o le au whaingaluenga na o Prestonio Stiki o le au whaingaluenga fo I le na o Peteriaka ia o e nea e ese ia le wha leo ina fo le lo tofinga wha whaife au tono e kalesia ma tāpua inga. Ia ai o le au whaingaluenga lava le na. Ona mori atuai lea. O le whaatalofa whaapitoa. E tō tele nisi o tō mamtina mātua whaato ahanga I mai Samoa. I lalo le whaamrianga leo le sitseni New Zealand. Ia pe ona iai ia le tina matua. Le fionga ia fuatino. Sa whaatumutumu iai le ainga sa fuatino. I matautu le whanga. Ia whapea foi ele. O le pa ie swafa wa le malu ma le mabea malu la fale na to ese ia fa pe fo le malu le usoli I ma sale ali ia malu sa tuala ma le fale ana ia atalo fatu e fionga ia fortino famele a via e sera alol malanga benria e fia sa e malanga ia ma filo I fo manisi o tinam tama matua o le mafutanga le nā. Ale whaliu dei le la. Ina ua tau a fiafi. Apenale se, se le ngona o le auri nei. O le bela lena tula I mai nei I le whaiunga le vai aso
I upu whai o malo, whaava o malo tele pe nei, Amerika, ia ma Israelu ma le lato, o mea nei, na valo ia. Ia, a le voi lau tula I mai taua nei. Ia, o le mawai se nofa o file mu ma se toa le lei. Ia fo I kontineta te tele o le lalulangi. Ia, sa ile tele tonunga o tangata, ile taimi na wha ngā solo ai ia le whatosina Donald Trump. Whamai o ia o le Palestine o le file mu. Nā te le toe amatalia seisi taua ale lalulangi. Tātou te le mana mia. Lewa umana pomu ia Brazil. Ia pomu atu maisi Venezuela. Lewa pomu atu mai fo ima Iran. Ia o te le ala vaenga o le wanga ia ele whaapapa pomu a Donald Trump. La lango atu ia ima le Palestine o Israelu. Ia wa tili ai ona le mautonu le tele o tangata. Ele ngata lai le fasiotia. Ma le tangata valeina o le tai au sili lea ale malo Iran. O Ayatollah Ali Khamenei. Ai to a fase fulu bon tupu isi fo I tai au lava a Iran lea na fasiotia ai. Fatasi ma le fia se lau o tamaiti matangata. Wana pomu atu ai malesi vaenga ia onga ma iai ma fale mai o tamaiti. To tele faitau se lau ma se lau I la tau a male liu. Ei wala le tantununga o isi ma lo la tau tele langolongo ina le mea Donald Trump ma le Palestino Israelu lea na whaatupu ai le o se whainga lea. O se whainga whaasoli tu la fono. Ona e le I fesilingia e Donald Trump le konkalesi ale malo tele male malo Amerika I te tonu o le fale pai. Many leaders, international leaders, believe that Donald Trump and the combined attack with Israel on the assassination and the killing of the Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and 40 others that were war generals of Iran is illegal. Because why? Donald Trump did not seek authorization from the Congress and the White House. E whai ma whapaere ka ngia kua ka kala e malama fo il tupulanga lele. Ma le tō tele wa le tō tele al tātou uturu e popoto tele whenanui. E wia ina ula ile ngangu o le pale mia o Samoa. Le awhionga le li pale mia Honorable Prime Minister. La uli le Maria Toa. Le wotea pelota I wau Fosi Schmidt. Ai ole nanu le na ale pale mia le maua mai miliona. Tai fia se lau miliona. Wa maua mai la se miliona po se fulka la I le ngangu. Oe lea kamale o kangaka e whemai e. O ia ua matua poto tele. O se tangata matua ia o hauina lele. Ngalo uaka ia le weekend. Kato tangata nei tātou tele toi amana ia. Pole te tai fo le tua ngai, pole sui te tai, pole fo le tusina le tātou tali ye na vai ai. E au fia tuai makanata, ma le te mai toi ina fo lea whai mea valea. O tiu mali utunia whetu. E kala ngoa role au vale ngā veila e uaka tala noa lava I le suafa pa ia ma le suafa mamalu. O le atua le tama, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. Ma mai luma nei lima fa mai mate amene atu. E fa mai tiu mol mate amene, o te amene atu, e tali atu ia kanata fa mai amene fo. Amen. Fa mai e tanu ola tangata, e susunu ola tangata. O le fia le to olua lea. E tala noa I mea ia.
o le sunu ola ina o tangata, o le tanu ola ina o tangata, o le folo patato e le manava o le ele tangata. Ngalo akvapea. Ai loko welo ela wali ine nei. O le si mata upsi sili le nai le fa asao ina pe fa ola ina le atua se tangata na te tau fua. Le mamalu mo le pa ia o le suafa o le atua. Au tangata ia, so le wafai mo meo vai su. E tau fa asao ai me tau fa moni ai se tua inga ua matu ia maonga onga e le fa vaina. O mana utala no atu i tōlua i tamaiti lawari ia. So ia te lua to e whaia ni valo anga. Mātu ia manua moe mitinga mātu ia. O lea e whōlinga mai. O le whainga panota, mai to e sautu le epa ma le mamalu o le tua o te amine atu. E toi tu lai mai tale atu le epa. E o whai ali mongi o al talale na. Toi palamia tu le epa. Toi teita i sui teita i la wofo. Whangaftalai lo au ma marupe matasila. Ai whai lau tusi lale me wo oye. Lena. Nga ole masau atu I masau ane I wale lopo lale me ole awhai. Ina wa whai ngā panota. Fia whai ngā panota I o te atu nei. So e o le general election whai ngā panota lau tele toi o mai I panota la iti toi o atu I whaamsidonga o panota toi o eseista ngata. Mai le pati ai o whai lato whai ngā malo. Whai ngā panota ma whai ngā whilwhilinga o lato I tu malo mai e ala uli ma le whaatutua I le atua Samoa o tasilefo toi o mai. I le panota whaanatinati o le lua afe lua lima. Ia au kuso ma se te ma o le mea lava e tasi. It's the same old result. O le koko nguku ma le pasi mai o le isu. Awa talana e watu. E wawaile e whei tai lava. E tō tā mai, e whaalili. E tu I tino. Aisea. E sa ole me le tali no tuili a tau sa vea. E leo sa me se tau te o ma whapena. E lala bea lele ua. Ua tula I mai. Le pāle mia, le sui pāle mia. Le whai lau tusi. Aia. O le leo ina, o le laf pusi. Ia le nā. Le la lea ua tātou toi se tu fo I le mata upu le whaavao mālo. Le foreign policy a le mālo Amerika. Le whai mai e le iai ni taua I le teimi o le fionga le ni Palestine a Donald Trump. But look at this. Trump has dragged the American people and putting the lives of the military in the biggest risk. It is the biggest risk for the lives of all those servicemen and women in the military force, the Air Force, and even the Navy, the Army. But not only that, you have to take into consideration this. I'm saying this right now, with all honesty. Ele ngata lai le mele o whai nei a Donald Trump mba le Palestino Israelu po le pare mia fo Israelu, Netanyahu. Ele ngata le lambatia o le soifua o li imutabaita I fita o le malo tele o Amerika whapena fo I Israelu. E o lava I tangata nuu o Amerika o lo lala mapapa au isi atu nuu o laulangi. Mga lulue ai. They will become the target of Iran. Tala sa o al tala nina. Leala a mu waile whanga. Ia ma te ia o la vea whanga ai le I whaimisa. Tō tele I lātou o Amerika lo ngā lulue I le Middle East. Sa sa e tū tutonu. A o leala. Ia e whaulinga mai. Ia o le alama tia ai lo lātou soifua. Ona o ngā ioinga
ale Palestine o Donald Trump. O le history o Islam ma Iran. Ele nei tolu sfulu ma le fitu le tolu sfulu ma le valu tausanga. O pule ma le malosi le te malo o Ayatollah Ali Khamenei. Ia ai tele ina le whaalave lave ia i nisi. Ia lea la o lewa na mata i tuina Amerika. Bo whaialo i ai malana whai unga. Ai sa tatau o na fasilingia. Ele Palestine o le malo Amerika. Le vaenga o le konkalesi should have asked for permission and authorization from the Congress. Ina ia mawhai o le whaia se o sa whainga. Ma wheuta nai. Ia, ta ule mele na mole no fusile fia. Ia lea la o tātou vava aine i ai. Ile ma e a o Iran. E o mali teimile nei. Ile i toe malo lo Iran. Pomu atu Bahrain. Bahrain, pomu atu. Tautiti o ile Emirates. I malo fo i o alapi. O le longa se mea lale tapa i pomu ma. Felele i ai ia missiles ale warheads mai Iran. Leanga o le tala le o umana tali tonu i ai Iran. Po le a lava le malosi anga o Amerika ma Israelu. Lātou te tau lava se ia o ile tangata e to tasi muli muli o to toe lunga le whanga elele. Look at that and listen to that. We will fight until the last man standing for Iran. Yeah, taltondu iai. E whai e Donald Trump le whai unga a Amerika. Aia a fia mai lava. Ia isi tangata o atunu ese o lanu mangangana. Ile lalulangi atoa. Ia tātu talo i le tua. Ia ina ia alofangia. Ina ia se tai au. Ma ia fotu fo i malama o le tofa i le li Palestine o Amerika. Tuku le tau le nae fai. E le lei mo tangata anu o Amerika. E le lei mo isi atu nuu. E le lei mo le lalulangi atu. E le lei fo mo New Zealand ma tangata Samoa lo ia inai. Mana tua fo. Sili na tō tele alo matama whanau a Samoa, whapea fo i tutuile ma manua. Olo o i tonu o le military ma le fita tau a Amerika. O ai la le o e tau le tau a Donald Trump. O alo matama whanau o Samoa ma le Pasifika. O uma o na tau tō antu le puinga o le saunga le mu ma le sautonga o le malo tele o Amerika. Talo fai, tātou nofo ma tuli matai pēa, le whara velave na ua whasi o tia ai le teitei sili o le malo o Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sa o wawai atu lava, ma le totoa, le tele o isi au whai polo kalambe ia, ma le media outlets, le au whasa le laua, atu le epa ma le HRPP, e le polo kalambe na mai Sydney, na stoi na ulpo na no whalongo, o le whaiwheau, o le uto e whaiwheau, pe ai wa mi o valea, toi na i se mea, po lea lava ai, te le papole e le na mea, ai, o lo ta ua i whapea. Soli tu la fono lava la uli ma le whaafai ngā luanga ina o lana whanau. I to tonu o le malo. E le ai se fe au ma se whaatangana. Watu i nātu e le malo i ala uli. E whai aini tō whinga whapea ma whaafai ngā luanga i a lana whanau. E whai ma skula ti. Ea, e pule au tau. O la au tau. Mai tau ma lau. O lo au tau sa o le tonga le la. E whai ai au tau whai, o ngā ma whai ai au tau whaasalaunga. Ai lalo fia whaatepa au tau. I le whainga malo Amerika, ma le whaalua nei, o na tula i mai Donald Trump i le tofi o le Palestine. Ioi, e matau tia.
Ele I o lana whanau e palota ini to finga fo I lea o le senate I apo ni to finga fo I to tonu o le konkalesi. Ia masesi. Ai na ua Palestine, Donald Trump. Na au mai uma lava le whanau a Donald Trump. Ma tuu iei to finga I to tonu o le fale pai. Ma le whainga maloa Donald Trump. What does that tell you? Donald Trump changed the whole regime and brought his own kids to become employees of the White House and his administration. Oi la pule mai. You know why? Because Donald Trump said one time, I trust my kids all the way 150% than any other people that come and go into the workforce of the White House. Le ai masesi na te whātuatuaina o tangata o le konkalesi ma whaipule o le whale paipai. Tangata whaingaruenga le malo. DOJ, the Department of Justice. FBI, Federal Bureau of Investigation. CIA, Central Intelligence Agency. The military. Hey, masesi. Tala na Donald Trump. Awaila sisi o mana o lele o malo a ilo na pispisa o maita ya Donald Trump. Mafasiling ia. Le ala na fe au mai ai ia ta maiti o lana whanau mai whawhainga luenga. Eta se tala Donald Trump ia. Shut up and mind your own business. I'm the president. Ole tali lana watu ila wali iye. Le vasine. Wai vai le whainga o tala. E te loa tuai. Le loto o amatuai. Manua I le loto leanga. Ele lea. Walu le lava I aso. Ia. Ma le whai ungo le vai aso. O la unga atu I upu sa wha autu iai la unga nisi o whawhianga inga. Sa wha leo I fontanga Samoa ma fono talo Samoa ia na whaia le lua vai aso o tuna I atu. Whai mai whai whea. Ave ese le loto leanga ma le loto ele lea. Ia mama lo loto. Ia mama lo loto. Awa o le mea le la o le o tula I maine. E te whaalongo tua I le leo le tangata. O lo o tau tala mai I le ita I ala auli. Pe iei se mea la auli ua ngalo I le ato ma le tanga le nā tangata. E te loa le lei le atangia mai o winga nei. And I'm telling you that. My analysis, when I sit down and listen to some of the interviews, the response of these opposition leaders portrays and also conveys a great message, and the message is clear. If you listen to them, say for instance, Tuila Epa and Limongi, when you listen to them being interviewed on social media, their voice, when they are interviewed, their voice reflects frustration. Frustration. Ya tangia mai leo tangata nei pe a ava vau. Malo wa le pisa o I mele fia I ala auli. Ya tangia mai o latu leo le upule na frustration. Tota mai. Wa matua I le mafai. Ona ua le maua le fifia, le whamaliaina. Ona ua le tau nuu, ma tau lau o le lato whamoemoe, o le a le whamoemoe, ia o le pawa, fosi mau le pawa, kikinga le ua le pawa,
Ma kisi le nguku o le power. Pei o se mea ola. And yes, it is. Power is alive, is a living thing. It is an abstract, an idea. But when the power turns into a verb, an action word becomes powerful. Ia ua whai le tino. Ua whai le tino o le mea tau o le ita ma le tōta mai. La le tino le mea le nā. O le whaatupu whalawelawe. So the voices of these people, when they are interviewed, it really conveys and reflects the word frustration. We're frustrated of. Upulona lua e sau e atangia I teimi o whaatalanoanga tangata nei kei tai le tuangai mala lato vaenga li mong. E mai se ala tō lua le. E le leifon to e whai maata. No, e whai maata. Ai ata ala e ngu ho le mauni fo. Awana te iloa. Le sao le mea lea o te talanoa atu ai. Ia, ai tau mawhai lava to show face. Fōringa mai ai. Olo o iai le mea olo nā tia I tua o upu olo whai mai. When the voices of these people are interviewed, they portray and reflects frustration. Secondly, it reflects depression. Frustration, second, depression. It reflects the wing o le tangata, depression, wa atu le loto. E te loa le whaangaina o le leo. E te loa voi le whaangaina o le leo, body gesture, and also the usage of words and language. The tone of the voice. Ia vai te vai matuale fifia lava, o mata, emo. Lulu le ulu. E ofo, pena whawhea na o le toa inga tūlanga le o iai nei. O le tango sa meme, o le eise mea, se malo si anga e tasi o iai. So the voice reflects frustration and depression. Atu le loto le mafau le lei. Ai le mafau le lei. Ona saulo leo o upu sili o na mata ngā e wha leo mai le ngutu o mea o loo le mafau na sau mai to tonu o le loto ele elea. O le loto pisi. Tainted. Whalongo le umaupu. O loi le nā. Sau e lo ma le upu lea. Le leo malato upu e whai. E atangia mai ai. The words they say, their voices portrays in their interviews the word desperation. Frustration, depression, and now desperation. Atangia mai e ina. Le nau ta inga. Le manatu e whai se mea vave se tonga fiti vave ina ia fo ia ai lo lato. Loto ti ngā. Ma le whai se mea vave le mea lea. Desperate. Mana vave ai e le taimi le nei. Au lea la le mea le la whai lei ma se mea le lei e whai. Na mea le anga. Ma taunu unga leanga o lo mawhau ia e whatino. Ina ia ave ese atuai nei mawhatianga mai o lātou loto. Ma mawhau leanga i o lātou langona ma le loto ma le mawhau. Lala whalongo i upuna. In their interviews, it reflects frustration, depression,
and then desperation, and finally the word false accusation. Sawaina matua inga ua pepelo malele whaavaina. And ua paua, let's throw it out there. Tau ai o pini whastabu pe i se pua ai sau ai le whaskamunga se i uki ai i le nguku. A metaphor comparison. Mawululunga i o maka il mele o le ngirisi. E mafua sea le tele o nei mea. Why is this has become such a frustration, a depression, a desperation, and bringing in false accusation about Lauli and his administration? It is because of underachievement. Dale vingo le tala. Dale mafua anga ni mea uma. Ona ua le tau lau o le wha moe moe. Ua le maua, le ano fale o le mea e le i mafau fau wina o le atupu. The unachievement, the underachievement of the unexpected that turned their worlds upside down. Yeah. O le mea sana nau iai ne tangata. Nā te le i mafau fau ina foi, o le atu i fafo le fale ai o le atibu mamatangi. Ai ese tangata o le asulu i totonu o le fale apa mamalu mai ai, mamafana fana i le timu ma le matangi i fafo. They never expected that. Wa umatu ai ngā minoi ai. Wa umatu ai ngā whaatafa ma mimilo, ma ta vale ai. Ta oto, tu, fao, talianga, whaatafa. Wa lei loa, se tanga e whai e maua ai se mapu file mo. La lola lato me whai. Ta ngofi lo e whai le mea lena. Whai le tanga ia awa i foi. Ne i maua se mapu ma se file mo se si lava tangata e se atu mai a i lato. They want other people to feel the frustration that they feel. They want other people to feel the depression that they feel. They want the people to be accused. Of their underachievement, of why they didn't achieve what they were set out to do. The unexpectation was huge. La tu tele I mafo wina. O le amalepe matala lau tasi whapea le whainga malo le chapipi. Wa ova le fase fulu tausanga o tu manatu wa uma na fau ilunga le papa. E le to iei se matangi ma se mafui e lulu ina pe angi sa lulu e tala lau tasi e le fale lea malona whawai. And that is the one sole analysis of this. Le mea wa le file mu ai Samoa. Ona le file mu la wuli ia. Ai se a wa le file mu ai. Le anga lato te le I mafo fo wina o le a tupu se mea whapea. O le a peia le tāwalunga o le fale o manua o le lato mauta. O le aangi sa lulu le matangi ma lulu ina ai le whawai o le mauta sa lato whaia ma whau. O le ala le taunu unga o mea ia.
E leo tau iai sisi e tau e mafau le lei e wha tupu se file mu, ma le nofo le lei Samoa. O upu nei e tolu, e whanau mai i la ngona ua le wha taunu uina ma le talia ina. Fau malo. Fau malo. Ma le fau malo. Tō whawhonga e. Upulana e tula i mai loa. Ina ua langa langa ifo se soli tula fono ua manatu e whai. O lea. Whaleanga le malo. E tawala atu lea. Fau le malo. Ia fau le malo. Ia fau le malo. Ia fau le malo. Tolu wha. Fau, fau, fau. Winga wha Samoa le nao le upu treason. Fau malo. Whaaleanga le malo. Tau mawhai e whai se mea i le malo. E tāhua. And the reasons behind all this, it's because of their underachievement. The failure to achieve. Aisea. Na manatu lava i lea matanga e le to iai se isi malo si anga i tu atu na te toi fo ua le mea lea. Pena te toi iai ni suinga fou e au maile i le malosi o le whainga malo o le tu le epa ma le hero pipi. Atu ngā mea nei e sili ona whanau noa ma i tai le tangata. O se mea na te le i mawhauwhauina. And these are some of the reasons why people get angry, get out of control, and behave despicably is because of the unexpected. The fear of the unexpectation. O lea, o le fefe ma le pala ai i le mea le i mawhauwhauina o le atupu mai. And that's the sole reason. Mafuang ton wale na wo walwai. E matua eli. Ma eli pea. Ile loto. The deep analysis of why these happened. Me o mai o tu like mai. Te yo o I wha sinonga se yo o I mea o upu e la lafu. Ma mea o loo whaatau te e ai nei. Whaanongo longo ma whaafofonga ma le manino Samoa i le mea lea. E le toi tau tā ina se oi I lau whaafofonga ma lau whaalongo I la wali I la iu te talano atu ai. Pau alau me whai, mata ma mata I tuina, mata ma upu, ma leo. Ona e tonu la ia le wha maoni, le upu lea, ma le sabali lea o te vatua nei. Mafuanga le nā, wau amata mea ai, I le mafua anga o le tutupu pea, lava pea o nei mea. Wau tau se sila fo, I le winga nā o tala e whai e tangata nei. Mō se whate te inga la momoli atu. Nā e alu ale fetu lenga, alu lava le taamilusanga. E tasi ale tala I o lātou mawhauwhau. Sei longa e toi a fio whaalua mai Jesu whātoa tau songi leo la auli I le tofi pāne mea. Sei longa e sui le mea e toi oso mai ai le la o tau sila I mea tangata e whai. Ua lātou la lango, manau e sui le whaavai o ngā ruenga o le fōfoanga mamana a Iova, le tamā, le alo ma le anganga paia.
Le wala le lafo talana. Mai se longa e sui le mea toi oso mai I le la. Pe toi a fio whalua mai ke riso. Whato a toi songi. Leo la auli. I le manongi o le upu lele ma le tofinga. O le pale mia o Samoa. So you see, the words that were spoken and expressed changes the whole landscape. Yo, sui a toa ia le lalulangi and the nature of things. Le nā tula o mea o le fōwhanga na whaia le atua. O tau si sila lai le wha mawalunga o le tangata soifua ma le tangata ora na whaia le atua. The psychology of man that God created. Awa sau le tangata ua fia pule I le pule a le atua. La lafo loa ma upu e whai le tangata. Na whai fo I le atua le usoa tangata o le tangata. Se I longa. Until the day Christ second coming to this earth, Lauli will be nowhere near becoming a prime minister or even smell the scent of the prime ministerial position of Samoa. Did you see that? And even asking and questioning the nature of things of God's creation until the day God changes the side where the sun rises and sets. Yoi. Se longa e sui le tua. Le nā turo mea o lana fōwhanga. Ma sui ai le mea osa ono ai le la ma toi ngoto ia. They want the opposite. Au nofa mo mafa fau tole ta fefe. Now, I wanted to take you to the core. An insight analysis of why we are here today. Le ano fale wa lai ona tātou to heo o mai le tai au le ne o le lava tātou te whapea. Mafua mai lea le loto le tangata wa le whaamaliaina. Ai sea e le I tau lau o lona whaamoemoe. Ai sea na te le I mafauwina e fo ua whapea lona malo matala lautasi. That's exactly. And that is the whole story behind it. The whole truth behind it. You must admit, you should admit to that. It's your own frustration. It's your own depression. It's your own desperation now. The false accusation because your underachievements. The expectation was never met. Dalam lal me tau te le tau tala sao ai. Mawhapea mai ai. Nei lava le mātou tāpenanga. Blame yourselves. Why put the blame on somebody else? O tau lava leo tau o sao tō le mea na tau whaia I nai mo tau le mai. Tau te le iawa o ina lava se le sona tā ua mai le mea lea. O whawhia na tutolo. O mana whainga pālota tele o mai whainga pālota la iti. Toi o isi whaipule tua toi o mai isi whainga pālota. Ia toi o le whainga pālota nati le luafe ma le lima. Leo o toi o mai. I tua isi ta mai pālota nei la iti tulou. I tu malo mo la tu taulangi.
Tau te le ia wa wina ea se mea tā ua. A change of pathway of how to reset your standards of how to campaign. Ele ia wa wina o tau mawhau. E soi lea la fua. Nai lo le tu wa I fua ina wa tau le manuia. Ona tau ave ai lava lea. O la ngona ti ngā, ma la ngona e whaola a taua I istangata. O au tau malolo ai tau te mana na o e toso atua I atoa, ma isi nai tangata. Na whatua tua I ate o tau te manuia mai, o na manuia fo leo I la tau. Tau te lea talia ina, le lavo lau tau tāpenanga. O au tau whaia ina I pēr, whaia ina I pēr, whaia ina I pēr, malolo, totolo, ia no tau o lola ia lea. E sue se tangata e tu lei iai le leanga. Oila. Veale nā leo no whai atu. Oi tu e mawhau whau. Oi whanongo le matalanoanga le nā. Ma le tautama. Ma le tautama I amorio. Nā le tala amorio. Wa umano whai atu. Sui le tau pese. Whai ni mea fau. Wa ta tau le fasilingia le ta inga. O le vaenga whau whai. Sui ni tai fau. Mai le mana I o le fautuanga nau avatu. Mimilo mai whai mai, ele isau whi au morio. Toi tala noa mai I lava I lato. Langa, mele ilo ile wingo lau tala. Meo le whi mou wa I o le meo le tō wha ma le whautanga. Nā fo iwa toi minoi morio o lato ia ma toi sui atoa. Le anu fale o na mawhauwhaunga. A o ia lava lea. Ia le oa. O morio o lava na sao noa mawhai iai. Ma tu ua I le HRPP. Tu le epa malana vaenga. O tau ana tau whai inai. Ma fua sea. Ma ti ngā matau tangata ti ngā talingo tangata. Sui au tau teitai. Sui le ala fua. Sui le ala fusu. Sui upu. Sui mawhauwhaunga. Sui le au wala. E te toi si tepu ai ma e toi talua soa a pakati kolosi. Ei se mea. Wane aru hori nā, ia sui mai I lo wanga vare. Tango e wha confuse le, wane mea tonu ana le na whaine e lauri. Peo le taalonga le whaipele e langa na tupunga mai le ainga e whaia le taalonga. Malona ta masa sempini e le whaia ina. Tango e matua wha confuse le mawhauwhau. Malangona o laupanga le te rua whetau. And the confusion will cause frustration. Frustration will cause depression. Then depression will cause desperation. And when you're too desperate, you're bound to make mistakes, millions of mistakes. Ale ruo kama. Yo, se fasi tato lecture man e tau te whaalongo le lei I ai. Mau tau talia ina. That is the worst thing. Ya tau tau. Le mea sili nao na whaingata. Le ma whai o lau tau talia ina o lau tau whaia ina. Le ma whai o na tau talia ina ma le anganga whaaloalo. O lau tau malolo. Whelao iei o tau tamari anga e masani le upu lea. O le malolo le mea le tamari.
Le mea leo kousuri e le upu rea. O le malolo o le mea e mafua mai I le whaali. Mea le nā leo no whai atu. Whanongo le le I le whaonga ina upu. Wa e te anuala ia mai fia ula vale, mai fia ula mai ina, ma whai atu kalo le a kausa whitirika kai o kia e. Tua I o ule ke alawa I pole alawa le mea, pau o le mea. Tā ua I o le ngā ruenga, o le tau longo longo ma watu, ala o se a tangata ata mai, e te whaonga ina mea ia. Sui lau style. Ana sui. Ma e taria ina. You would have learned something different. Ma le tua fo le tunu ule ne, whai a ong. Ma le whale a ong a mea oma. Alanga o lo wha mawalunga. O tō umaia. Tō te le talia ina ai, te ofo le tō telo whai au tonu le tō maftanga. Ai le mawhaio na watu se upu. Whala e au I le nganga fi le mu o le tua. Ma o tau nao le au whainga luenga le tau te milo ai. E wha a toa le le ai. Le mawhatianga ua tau wo o ai. The minute you come to face this, and accept defeat gracefully and graciously. Whalongo e lua upuna. Accepting defeat gracefully and graciously. Then you will find peace in your heart, your mind and soul. Teimi lava e te talia I nā I malaua nganga wha maulalo e lumo le atua. Whamai le atua. Leli awa o lo wita na ya so uma. The anger in you boils over and over again. Every day. It eats you alive. Pere aiola oe. E ni manu ni I fo I e tala no so o I le to ina leo fetu tuna mai fea. Wa kasi ngā mea, e tala no so o tuna mai, o le sunuola, o le tanuola, o le aiola. And not only the truth will set you free, but the truth will give you peace. E le ngata na whaa sauloto ida oe, e le mea moni ma le ami o tono. A o le nafo I saulotonga, o le a mumoli atu ai ma le file mu, I lo wanganga ma lo loto. Don't te feel for mai, o le tala pepelo, because when I sit there, this is a gift of how to analyze somebody. Body gesture, the language that has been used. The blinking of your eyes, the twitching of your head, your hands' movement, whether moving forward or backwards, or withdrawn or engaged. Na tūtele whini courses wha pēnā I te loi, whai taule mo le tangata, mo na winga matala e whai mai. E whiu lau li e whai mai e lau ke moe while mu le pō, tati e lo ka ngulu lo. Tau te le mu moe le le po. I te whiu, peo no whai atu. Te whiu te me noi te whatafa, e ta vale whao talianga. E au a e te le moe. Wai? A e saufo I luma e te tala noa mai I ta whaatala noanga whalau I tele ia. Au te ofo I tau le mama, tau te lo le ia. Au saufa I lo lama o tintilo atu I nisi o tau I whaatala noa mai. Every word that has been said means something. The sentences, reading between the lines, your body action and your gestures.
la pe osal la baila e mai tau laulu e mai tau upu e mai tau i le tanga ma mai tau i lau whaalele ngā fulu a o a upu e whaalele fulu ai winga upu iala nala iala ai ole momoli ina o lau savali pe e te ata pe e te fia pe e te whaalii pe e te ita pe e te whaanoa noa Poua e le mauti noa. E loa le leia tua e tangata. Lo le mautonu. E loa le leia tu fo i e tangata. Le tangata o lo fafanga mai tua e leisi tangata lana tua wha. Ma upu e sau e whao so mai e o mai. E whai upu ia. Whapena o mala o whaita wina o le uso ia piosioa. Did you see the frustration in him? The desperation? The accusation follows that. Langa o rana sa vali lena sa ule aso le press conference ma le fionga le li palamia ma le tamaitai min sta o le vai fafo. Honorable Penny Wong, did you see the gesture? The words that have been expressed to deliver that question was out of desperation and depression that, why isn't anybody doing something about this? Dai loa waita tu la epa. Wa fiu fatu ya la ule mila ke li sai years be. Va koe pe la fali le. E la auli liska mai kiki fo ngat. Ni koe va kua mapu le wa mingi mai au mapu. Ya le koe mingi mai mau ko pulu ye kia. Ai manga olai mapu va ku mapu ku ko pulu. Lala le na le tele sa utala na fa na paula utala na vatu. Ole sa vali na moli mai piosio. It was personal, not only from the man he supports, Tula Epa, but he himself is frustrated himself as well. Because why? What you? Get lost. Before I sign this, or otherwise, the government is going to turn around and create a new Lakapi Samoa Union. Atalo fatu le oso Faiva. Reverend Seti Uta male faletua. Yano falo male aingali imale. Tau singo le kalesia e fakasa. I ina. Ile matou nuu i sale moa. Ya me se foi. Mamalu. Inai Faiva au uma kerusiano le kalesia e fakasa. De pulenga maulungu. De la volo tu e tu le pamaleli i leo mai fea. Whamai o i latou nei na whaia i nei le chapipi. O i latou nei o lo o i tua o la auli. Ma latou o e lango. Le mea se o lo whaia la auli. O le mto ale malama po a mea se. Le o tu i nei Faiva. Tu i nai Faiva au. Ai le ai maseisi o Faiva au e tali mai. Ua pei o le ngata e fasia i le ala e pula mai. O na mata. Pa malo whaftai. E o fo ia te utou uma. O le luinga lawa whamai o le kalesia e whakasa o le kalesia Keusiano le o le itu o la uli ma i le au le malo. Ta fe pe ana mai nei accusation. Pe ye ni fa mauninga. O le pulenga. Ale e fakasa i le bongo siona i malua. I le mauta. O le fionga le tuia ana le
Ao mamalu o le malo. Oina mori mau I nei mea. Oi o tau le pulenga le whakasana o ma. Ma talo sanga I leo mamalu o le malo. E tuli ese tuli epa. Tau te iloa le lei. E ma fai ea e le ao le malo na fai ese mea whapena. Tu lau lau fionga le tama inga. Lau fionga le tama o le fuafuatanga ma le tama o le whaasuanga. Lau tu lei lau fionga le tama inga. Lau fionga le tuia ano. Whamai ua sāvalia lau maota ma lau ofisa. E tai ma le pulenga ma walunga to ina o le kalesia e whakasa. Lau afioanga o lau ofisa ma le malai o le mata no nofo. Ma tawa nau lau afionga tuli tula epa mana polkiki ele. Whose mouth that statement came from? It was Tule Epa himself, and picked up by these stupid idiots, and then expressed, and trying to make or squeeze a bit of truth juice out of it. Ale musemesa. Le ai musemea sao o iai le namea. La tātou wō. Mabai foi, ia, ai si sa ili sa wanoa. Tātou te tala noa tuai, I le tātou company o le Enterprise Motor Group le sunga ia au kuso, fia le lei, I nā le pitanu o Tara. Pa mai so siva, siva le musica. Ela
Ai, I'm going for the
Si ele cu, ele samna fala Ia le na, whawhiwhianga su I whiwhiloi mai I le sunga ia DJ Dave. E na ua toe iwa minute o na tale o le tu lae wha. A le ua mafuta mai le sunga ia au kuso fia le nei. Ma o le sui fo le na o le tātou. Whale ta vale le Enterprise Motor Group. Ia, nganga whiwhia e whatalofa ai fo I ma whawhiloi I atu I le amatango le nei mai aso. Fatalo fatu malo le soi fomu ia kuso malo fo ile ngadu due le dei yaso ya malo le tawa tai lo fionga le tawa ya fa tai fo mo mato wa no ya ile li o le fo mo nei lau ta to fe lo I lu monu wa le tu nu ne lo fa malanga le tu malo le tawa tai le ne yaso ya fa pena fo se le gora mori atu le ngang fa tai ile am talio ngadu ngole amatango neiva yaso na wanga e fo ile la ile tai au ma la usu ba le seu Samoa ya na mai le fa ungo le yaso e bese le amatanga fo ile neiva yaso le masina lo na tolu o le tato folanga ya vanele le sauno ya lo solo le fa tu langa uma ma to fo no fo tu I manukau ya lo wa ya fo ya le to tele mo le manu se tato wa tu no ya lo fai ona fe fo ile wa nanga ya ona ole nga luenga fa pe fo ile se tato le tio o lo fai ona longo pu ya li fo ya le malu le atu no ya I tu langa fo yo le mato fo tau tua tu nei I manukau e mai se fa tau ngota vale mi tu langa ya lo manu ya mato ya lo ma ya fo to tele o fo nei aso ya o yo to telefone ni se tato o tunu na fe fo ya le au nanga ya o le mele pe wai lo fo le o ni se tangata ua lima I po le ono ile o ta vale ua fa tau ile tau tua fo ele enterprise ona o le o fa solo na lata ile ono se tau sanga ya o fa pe o la fo ya tala no mai o ni se tamadi I wole o to ya I sa fa ta wai sam tulang ia o fa na o fe la fa na fa tau ta vale ia tulang fa penale ia pe o le tulanga na o lo fa ta ia fo le li o no tulanga o le o to fo mai to tele fo le ile se tau tu vai fo e tato o nanga nei enterprise malo fa ta awai ta wo tele o te lo le ia o leva foi no fai paanga ia le Radio Samoa ia ma le sunga foi a Jerry Coon ia ma le totelo le fai ngalwenga ale sa Enterprise Motor Group I talu mai o la mata ia le au ranga ma le tautua le Radio Samoa e tele a inga e iei mātua e umara whātau tāwale nā o mai a lātou whānau ma whānau a lātou whānau ia ma whāu au pe iei ia le au ranga ma le tautua ia e la whātu i au pe iei ni whāpitoa o le a whalau I loa fo I le amtanga o le neitau sanga? Ia, whaatai mo le mātou awanoa, le atawa, ia. Mo fo I le nei awanoa e whaatalo whatuai, le tapu I ngā mau se o tātou watunu,
ia i le lo fo si tātou atunu lo mwhai ona maua tā whaasalalonga le nei tūlao le aso ia ka tono na manuia uma tūlanga uma ia o le te ngai fo i ma le weekend ia i ele li o le fo tātou toi whei loai i lunga o whaasalalonga masani o tātou company i nei aso ngafua ia o le fo amatana nei masina ia whaatai atu la masina whai ei lo whaatau vai mo le tuai whaale o tuai le whaatai ale ulenga ia i le telefo si o tātou atunu sa whea le mato au nanga ia il masina fo i o le ua ma ia o le nei masina ia lo whaawau atu langa fo i o tātou campaign masani ele ngata ina pa uma lo tātou tāwale ia lo tu atu fo ia te oere tūlanga fo i lea te filifili ai pe te mana o cashback ia pe whaatau lawa o le tāwale tūlanga fo le discount price ia o lo tele mana ona e tātou tāwale a matatu le malu afe i le tu o tātou budget cars ia i lua tātou iato lo iai ia lo mwhai ona maua e tātou tāwale tau ngofie na ia mo le mamban fo si o tātou watunu ia mai se fo i whaafai ngofie le whaasoa ia nei fo i vai taimi o le taunga le soifuanga ia tele mana ona e tātou tāwale mwhai ona whai mai lau filfilinga e o ai tātou piki apu o tūlanga o tātou coaches ia po people mover ia e pe popular termine ia tu inga le SUV ia o le tele mana ona e tātou tāwale SUV a matatu ar se fulu afe ia se fulu tolu ia ngā ila vai lunga solo no winga e whai ona tele tātou tāwale whai ona whai e lau filfilinga ia me se fulu whaasua ia matatu ai le lima sefulu lima tala i le vai aso ia e matatu ai pe meni pe whape e fia whaungaina ia le finance e whaatu pelo sa ia tūlanga masani tātou taimi masani lava o le iwa ngā i le afo le lima fitua so le vai aso vai ona mo mai le tātou tautua ia o tātou address masani o le lima ono fitu ngā i le lima fitu tolu i nei Grace Half Road ia lo mātou ngā lua atu ma le sunga le lipule ia Terry Coon ia te mafo ia tau o papo ia po le tau au nan nei ia mo nisio tūlanga fia whaapula fo i pe fia mawaile malama anga si o tātou atunu i nisio tūlanga i le process fo lea mo le whaatauina fo i o lau sā tūlanga whapena tātou telefoni masani o Varuselau ono tasiono whaatasivalu o Varuselau ono tasiono whaatasivalu ia ale mo fu se avanua e te suma e ono o lava singa mtūlanga whapea lo ia i tātou website o le enterprisecars.co.nz ma whai ona e sua i lunga ia lo mo oma e tātou tāwale o lo tono tātou stock ia whai fo ona wha ngā ioi mai lau finance ia whapea te au tuiti lo finance ia lau tārsanga mo le whatau ina lo sa ia mo nisi whaamtalanga ia tātou telefonina vai ona vili mai ma tātou whaaso foi e nisi foi o tūlanga fia mo ele malamlama anga ia le ataua whaaftai tele lava mo mātou wanoa ia manu te leila foi o Faiva lo lima wa ia tautuaina se tātou watunu i le nei foi aso ia whamania foi le tua tapo inga mau se tātou watunu tātou tu e wheilua i foi se malama momua le lofa maleanga leo tātou tapau sili e whaasoi foi na mo terminate Whaaftui tele lava i la sunga o kuso, fia le lei mai le tātou whale tāwale le Enterprise Motor Group i nei manukau, lewa tele le au langa bale tū ole nei, ia mwhauna wala au i le telefoni o le ofisa lua fitu wono o, lua fitu wono o, ia po le telefoni whaapitoa ale sunga ia au kuso, o lua o, Wha o iwa, fitu o lua ono wha. Ia. Nā tautua ua whaisi lewa tele, ro iei fo le sunga ia Jerry Kunwaiu, ia manitsi fo i le au whai ngā ruenga. I le tele o tausanga, o lo o wha a waupea le nā tautua. O le ua tātonu lava le tu la e wha, e le au unanga ma le tautua le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima i vatolu a mo i au ki lani nei, ma lei a tau sa vea, ia, whapea fo i le lango mai, o le tātou whale mai Nandi Masuva,
ile a ai o fiti ua whaingoina. Po ole atunu u fo o fiti ua whaingoina. O le Pacific Specialist Healthcare, mō ngā se ngase o le fatu, ma ngā se ngase o le kanesa. O le wawa I atu, se tātou o momoi e tātou telefou I vai whanua pe ingi kako kalanga, na momoli mai I le asu nei. Le tu lai wha, oi ia le ia tātou telefou ia, o ia mau te fia. Momoli atu, ia a wafo ia le whafonga tāpua I mai a leo tātou watunu. Se mai whafonga o tātou telefon mai le Pasifika, mai isi atunu o le langa. Tasi limoi watu, amo. Talafalava malo le soifua si mai le whaafonga I talafo le radio Samoa mo le neas whareile. Momo atu mai Amerika ma Iran, wali putia le solonga le leo whaatalananga na whaia I le vāo sui o Amerika ma Iran I Geneva e whaatatau I mata upu tau nukilia ma wa whaidoa lei se ripote le BBC e ui e fōringa e le umanino le lei mai le tūlanga pe ono tupu mai se tau ai le vālea. O le minista o le vai whafua o Umani o Badia al-Buzaidi, lea sa ave ma mediator I lea whaatalananga, mana ia ta ua olo iai fo I seisi fuafuanga ai tu e lua, e to e talano ai fo I pe a mai a whiutana inga I o lato o tanu, mai ono to e whaia la lea whaatalananga I Vienna I le vai o sofou. Fa mai le minista o le vai whafua Iran o Abbas Arakchi, sa le leida whaatalananga mai ui ele I iaise marienga, al ato talano fo I le vai o sofou. Mō le tele o tausanga sa tua ia I pē Amerika ma Israelu Iran o loo lātou tau mawhai e whausia se au penga niukiria malosi. Ai whao pēo na te ena Iran ia whaamtalanga ma o lātou ta uai o la lātou porkala me niukiria e mō wha moe moe file mō. Afghanistan ma Pakistan, ua whaeroa mai a Pakistan I le CNN o ana vai ngā auwha militeri o lo tali atu nei I se oso whainga ua whaia ne le Afghan Taliban I le vai asa nei, ma ua amatai fo I ma vesinga I le vāo atunu tua o ie lua. Pai maisui o Pakistan I le whaatalaranga ma le CNN o le a whaatino e lo lato atunu ngā yoinga uma e wha mautino ai le saunga le mu o na tangata e meise o na ele ele. E se whai numero o tangata maari riu mai le whe tawinga lea, mai tu umai lua, a wali putia foi, e tele me ua whaelengai ne le whae tu a Afghanistan. O le mau a Afghanistan e whaapea, o la lato was whainga ua tali atuai, I oso whainga I le ea a Pakistan, na whaia I no fuanga tua oi leo lo camp ai le militeri, o fasiti ai tangata e toa spun malawalu. No whaataria nei seisi ripoti la tamai o le neipe vesi. I Korea matu, wa fola le taitai o Kim Jong-un o le a sana wha mahalosia le porkalame niukiria alo nā tunu. Wa whaeroa I ripoti na whaia se solo tele le militeri na ofiai ma Kim alo nā whawhine, ma pēr mara se fulu wha afe fita le tunu na sāpa wari ai le lau mua o Pyongyang. I sana launga na whaia le kongresi alo nā tunu na whaeroa I Kim, o le a wha lau tele au nanga wha niukiria le tunu, ma le a wha popo foi le a wha I o alato wā penga, ma isi mea mana o mia walo na wha ngaina. E le ngata I lewa wha iloa Kim, o lo iai fuafuanga mo le wha le leia atiri o wha maulu, wha ngaina o drones, wha pia ma le ata mai wha o na ponei le AI. I au sa tāria wa iai lapta inga mō tangata I sini e meisa I lātou e fia anga I matāwhanga I a wha e tete o na oa a fianga o winga lolo wao le tau o lo iai le te minei I le mamafo ti munga I nisi o vaenga e meise lo longa. I to tono le luas pulu whai tu lāta luai e tele wala au mō se fisosoani na wha mawina e le au unanga o fisosoani wha wawawe ina ua lolo waia whale o ainga ka paka I taulanga wha tau maala te tele. Ba ia ato ta vale wo lolo vai I taulanga whaatau e meise nisi o awala ua whaaleanga ina. Pailo mai ai ma le lapta inga mai le New South Wales Shark Smart e te tauna mata ala tangata e meise I lātou e anga I le sami ma vaitafe
o na ua tele fo i le avanoa e anga ia nei malie i no fuanga mō ta elenga o na o le mamafa o timunga. Wa ia nisi wha moe sa fōfua e whai i de ai sini le so o wha leo ngaina o na o le lolo wao le tau. Tala muri mai Vanuatu mawhiti, o atunu ia lua Vanuatu mawhiti wa lapta ia i se vaenga lolo wao wingo le tau e ono avea maa wha i se teimi o le so. Liptia mai le Radio New Zealand, whai loa le vae tau mai whiti ma Vanuatu, o lo lato mata i tuina le vaenga o winga lolo wao le tau. Ma lo wha mawina le teminei le tusa ma le iwa sul kilomita i le tu i sau te sisifo le lau mua Vanuatu o Port Villa. Whai mai le vae tau e ono whatupula ia ma avea ma wha i le anga i atu le afiafi ma le a wha ingua o Ermel pe a whai e wha awau pelo na malosi ma avea ma wha. Whai loa le vae tau le teminei le o ngā tonu ma le tu i sau te o Vanuatu i le tau mate o a fia i timunga ma mawha a maise o le whatupula ia o le malosi o le savili i le teminei. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aspareile, pa mai atu e foi ma le tautua le video Samoa ia na telefon mo le nei wa yaso i aturu e mamau ma le Pasifika, ia se iau lia foi le wa yaso fou, i le alofa ma le anga le leo le tua manuia tele le whae ngol wa yaso, wha soi foi ia. Right, this is the Crown Music Champion for you tonight, about the people. We're taking you back to the old school. What I'm doing is leaving it up after old school jams. Check it out. I've been cheated by you since I don't know it. So I made up my mind it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a ring. One more look and I forget everything. Oh, Mamma Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. Mama, I could never let you go. I've been angry and sad of the things that you do. I can't count all the times that I told we were through. And when you go, when you slam the door, I think you know that it won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a ring. One more look and I forget everything. Oh, Mamma Mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. Mama, I could never let you go. Remix. Yeah, my body people. Old school jam for you. This Christmas season, the body people. Here we go. Girl, you feel very strong, very day. Yeah. And I can't wait to see you again. I wanna put on my boogie shoes. Wanna boogie with you. I wanna
Oh yeah, check out the boogie shoes. Tell me. I wanna put on my boogie shoes. Won't boogie with you. Oh yeah, I wanna put on my boogie shoes. Won't boogie with you. Oh yeah, oh my baby darling, just can't you see? Oh, I really feel the pain that you walk away from me. Yeah. Oh, say yeah, I wanna put on my boogie shoes. What boogie with you? Say yeah, I wanna put on my boogie shoes. Oh yeah, say, I wanna put on my boogie shoes. Hey. Zulu I told me, yeah, I told me, yeah. Say Zulu I told me, yeah, I told me, yeah. Say Zulu I told me, yeah, I told me, yeah. Zulu I told me, yeah, I told me, yeah. Oh, tell me what the fuck say. I sorry if I'm gonna live here, fee. If I'm gonna violate the música, I'm so gonna put it out the file for the day. I'm gonna go and do it. I'm going to you're so high, it says in me. So you're blue, but I can't take a chance on a chick like you. There's something I couldn't do. And there's that look in your eyes. I can read in your face that your feelings are driving you wild. But girl, you're only a child. While I can dance with you, honey, if you think it's funny, that's your mother, know that you're out. And I can chat with you, baby, flirt a little, maybe, that's your mother, know that you're out. Now take it easy, better slow down, girl, there's no way to go, that's your mother, know. And take it easy, try to cool it, girl, take it nice and slow, that's your mother, know. Come on! What I can see to what you want, but you seem pretty young to be searching for the kind of fun. So baby, I'm not the one. Now you're so cute, I like your style, and I know what you mean when you give me a flash of a smile. But girl, you're only a child. While I can dance with you, honey, if you think it's funny, that's your mother, know that you're out. And I can chat with you, baby, flirt a little, maybe, that's your mother, know that you're out. Now take it easy, better slow down, girl, there's no way to go, that's your mother, know. Take it easy, get it cool, girl, take it nice and slow, that's your mother, know. Come on! If that baby got a night show, I've been married long time ago. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Got a night show. Yes, man, party people. Honey, honey, how you dress me. Honey, honey. Honey, honey, nearly kiss me. Honey, honey. I've heard about you before. I wanted to know some more. And now I know what, baby. Here
Ea rena, whawhiwhianga sui whiwhiloi e tawalunga tuai a tātou tala I vai whanua o le Pasifika, mai si fo I atunu o le lalulangi. Ia, e peo na mori atu le sui le Radio Samoa mai Sydney, Australia. Ia, tātou tālia lupe o maunu ia wa fo le aso a tai au ma se whaapoponga. Le ala ua whai le whono wholea Iran ma Amerika ma isi atunu e peo Israelu. Ia, leo o tātou malama nei le tai au. I leo se whainga le nā na whaito lua. E le Palestine o Amerika, ia whapea fhoi le Palestine o le malo Israelu. Leo ua tangata vale I nai ia le li I te tai. The Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ia, ma o le talitonunga fhoi lava. Tolu sful ma le fitu tau sanga o le poulenga sa wafo ia le to ina. Ia, man tō fo i le mea na whai e Amerika. Ia Saddam Hussein. I le malo o Iraq. Ia, whapena fo i le mea na whai I leisi to ia ina. I loa le lei, le teime o le Al-Qaeda ia Osama bin Laden. Lono winga la. Ia a whai o le mea lea sa whiwhia ia I tangata wā o te wawa ia tu whoi. E to o tele tangata na Sava Valley whasanga tau ia Amerika ma Israelu o Iran. Ai to tele whoi tangata la na Sava Valley, la tau te lango ina. Ia le whanawelawe na tula I mai ai le whasioti o Ayatollah Khamenei. Ka mai le tolu sifuru fitu, tolu sifuru walu tau sanga. O pule le tamaloa male limau a mea. This iron fist has controlled Iran people for over 27 to 28 years. Yeah, for your toll from Sinonga. And the Pawanda le Beleo to Talado Atuai. Yeah, we love all the Palestinian chief in command. I olo yaile to la fono favai ole malo America to town of Silingia le Concaresi. Yeah, male mota pai. Ia po le pale mene atoa fo I Amerika I se whaatananga, an authorization to lift arms and go on a military action or a military attack. I se isi atunu. Ia ai ole nā. Ole ata atia tu wai whapena. Countries have different foreign policies. Ia, o la, ua whiwhia I stangata, ia e whaano noa fo I stangata. E le whasiotia, o le te tai wala to ina le pei a le perfeta, fo le pei se atua I le malo Iran. Na pau ale popolenga. Ia, o le tūlanga fo leo tangata nei e whaatupu whaalawe fo I malatou le popole lava I se mea. Te ilo lātou talitonunga, o le oti o le tangata, o le oti lea mo ala. Ia, ma e o I le malo o le ola e whaavavau, pe a whai e whioti. Ai lātou whaia se bea mo le whina ngalo ala I le lalo langi nei. Le se senga la le dao tātou talitonunga. Ia ma le tūlanga o iai. Ia le fo I vaenga o le langi. Ia matala fo I o lo tutupu ma iai. Tātou se e ma I le nau mena whaetu lau tala e winga I le mea lea e malomaloa ma vava o wai ia Samoa. Ai mai se lava I le media outlet tu le epa la tau ia wa opua ia la tau te au mai e lunga. Ona toe whaola ola ma toe whaalau tele ma whaamamafa mai e la tau au whaasalau. O le tūlanga o le iai o nisi o alo le fionga le li pāremia. E le vaenga e puipuia le saunga le mua le li pāremia. A leo o wātua le whāteita inga. I le malo tele o Amerika. E ei fo ia lātou tū la whono. A lea le tū la whono lo whaunga ina e Donald Trump o le Palestine. Saua Donald Trump mai malana whanau umalawa. E no foi tono o le whare paipae. Mai ai tonu o ngā ruenga le malo ma kāpeneta. O whiriwhiringa I whaia e iai ma le whanau o Donald Trump. La te leidola po la mea leo na tātou vavao.
Pe ese fo ia se whainga o lo o whatino e le fionga le li pāremia. Pera se tu la fono o iai. Ia po o se personal matter pertaining to the protection and the safety of the Prime Minister himself. E le whapela o le whatutuina. E la uli o leo leo, ma malu o le malo. Lo o lātou pui pui o lo na saunga le mo. Ai fo i le talitununga. E ta ua tele le iai o se tasi o le whanau lava ia a le fionga i le li pāremia. Ia masalo langa le i whaia bua mose me whapea. Ai o le mea lea. Le mea lea leo le tō tama i le tele o tangata ma malo maloa ma whi Ona o le whaia lava e la auli o ana whainga whawai fau le wawa ai e tangata. Ia mati ngā i o lātou loto whapea lātou tele i whaia se mea whapea i le vaiteimi o lātou tūmai o te tai o le malo. Mai au tau tanga i masilisila totoa i ai. Le mea lava le ta o le conflict of interest wa le velala o vatua e au ia le whatita inga le mea na wawa o ma pisa o i le atunu. Ai whai ale mea na loto i eitu i la epa i e lana whanau. A vea o ia ma pāremia. A vea lona atali i mapule i tupe uma, CEO o le Ministry of Finance, tupe uma le atunu. Ai a vea lona atali i le tulafono po o le to o lua o lona fine. Masu e tu Sicilia le malo, le la ua whanulonga tunei o le ua avanoa le na fōle nā. Ia po aise tasi o le ase e ane iai. Ia e whaatumu le pūle nā tulou le whaafonga le tunu. Tātou te tālia le tūlanga o se wala aunga i le lumana. O maila utala noa i le mata upu lea o le pulenga o le tātou malai walele. Wa tasi le nei mata upu. O lo o wawa o i pēr ma malo a le tō tele o tangata. Ai mai se a le i tū le la. Wa lewa o na pasia i le pae inga ua tōna i atu. Ma o se fuafuanga fo i le pulenga o malai walele wa lewa o na whata oto. I le teimile nei. Wa lewa lava o na iai le ono se fulu ma le 5 tā la o le departure tax. O le whaapoponga ma le sitanga lea na i nei. Na whailo i le fionga i le li i pāremia. Ina ua mai a o na tawa fia se fontanga ma le pulenga o le malai malele. Ma saulo a i le i pule le sunga a tū manu vau. O le sitanga lea o ai i le valu se fulu tā la. E na o le se fulu ma le 5 tā la. Le airport tax le na. O te le lola pe na mafua i se a o na wha ese ia winga o ingoa nei. A whaila o lai loa i le tua ngai ma isi vaenga lo te e le mata upulea. O le tax lava o le levy lava le na. O le lafonga lava o le lafonga lea. Te le malama la pe ai se a o na vava o ai fua la. O lea whato a si i lea o le sfun 5 tā la wha o popo le o le sfun 5 tā la o na maua i lea o le valu se fulu tā la o le departure airport tax. Ai, o le isi se lauta la wha popo lea. Le ta ua o le levi. Ai ati tilo la fo i ai le wha upuina o le levi la tau ia. Ia, o se la fonga ai e ese lona tūlanga o le wha ngā ina. O le levi. O le levi lea. Ia pa o le se pe tātou ta ua lava fo i. O te le lopo le almea le iuna vevesi fua ma wawao. A whaia o le levi o le la fonga lava. Ai o le la fonga wha popo la lea pa o le levi lea. Mo le wha le lea tili o facilities. Po o mea whainga ruenga. Equipments. Po le wha le lea tili. O le au nanga. Pei o whale fo ia e ui mai ai. Errol Bridge. Saulo e le valele e te le toi savali le Tower Mac. Po lunga o le awala tāfu le polisi mai te alua i anga i tolo le. Fale fatali pasese po le fale fae e ai pasese le valele.
Ai, e te tau ona si tia le tūlanga mai walunga le au nanga male. E la me pisa i fua le nā mea. A whai ua lewa na fuafua mai awai wha se fulu tā la sa iei mua. Ia, o lea la wha to a... Wa o watu se fulu tau sanga le wha to a si i la ia le i le ono se fulu male lima. Lea la wha to a to e si i nei le se fulu male lima tā la wha popo. O na valu se fulu tā la ai lea. Ia wha pena ma le se lau tā la o na mawai lea o le se lau valu se fulu tā la. Wha manino le wha marmalama le wha pena. Ele e toi tutongia e sea le nā mea le malai wālele. O le taimi lava e boka i lau flight ma le avanoa e te malanga e se mai ma le atunu. E koleti ele travel agent. That tax and levy has already been factored into your airfare at the same time when you book your travel away from Samoa. Te mea le whailo avanoa ula e malanga ese mai Samoa. Ula ui tutonu o lo pasese. Ia, ele o mafofo i ne tangata le nā vaenga ai koleti e la vaenga i o le ofisa malanga. O na whate ala i lea mawawai ese a ngā i le Ministry of Finance matupe maua le atunu. Ia, o le wha le leia tili o mea whainga ruenga. Ma mea e wha o ngā ile malai malele. Mō le saunga le mua o tātou tangata. Ma ia si ti ai le tūlanga mā walunga. O le au nanga wha vāo mā lo. Pe a wha tustusa i le mā lo fiti. Pa pēdā fo i male mā lo New Zealand, Australia, ma isi malai malele wha vāo mā lo i atunu ui whafo. O le nā fo i se lauta la wha popo. La mwhai o na whasoso ni ai le toi wha le lei a tini o malai wa lele la iti nei e lua e pe o na iai mauta. Le malai wa lele mauta i sa le longa. I a wha pia fo i le malai wa lele la ititi i a sau. O le wha lele ia o ia fo i au o nanga. O le a mwhai o na whasoso ni e sefe ai le soifua. O le atunu u e mau ni ngase to tu ngā po ni manuanga ai ua fia vave o na au mai i wharema. Ia po le wharema i elele mai ai o ia sau. Tu i a mai le wharema i sa le long, a le o le da. Ia, o lai te le wharema i o, wharema i o sa taua. E la tāne. Ia a whai fo i o le a whaonga seisi wharema i o walea, o lo iei le wha moe o le malo, i le toi whausi o seisi wharema i tele, i le taulanga whatau i sa le longa. O mele le uba ia o lo o whaalongolongo le atunu o mamari moa, mamari ta mata i ai. O le nau ta inga lea o le malo. Le ngata fo i le nā, o le toi wha le leia, o le wha le mauta. Fai wha lei le runway, wha tutu mōri o le pō, pe a whai e mana o mia e malanga le wa'lele. I se malanga wha nati, po se emergency flight, e au mai ai se tangata. Ai so ia tu te whai tio. I loa mamau o tu lava, le meo lo tata i ei lau tau whidanga. Ioe, ele se, tau te o lava e wha olo ataua, ia le toi ina, maisi te ngata o le pāti peao na whaatala noa mai. Ai, se tu uia se i whai whaalei e le mālo, ia nā au nanga e tau tu ai ia le atunu. O mai lea. Ola utala noa, lango le felesi mafou. Le whainga pālota la i titi ai tū mālo e lua. Nea nā alo atu nei, ai. Sa whatatasi, i le to lima o sui na tāmu moe. To wha le le whatutua i le atua sa mūtas. To tasi le HRPP. Pea no whai atu le te mosola. O le mentality,
ma le strategic planning of this by-election. Na talia o ina umai e la uli whapea fo i le ainga whatutu e le tua Samoa utasi, ma i la tau o lo o iai i te tonu o le kabineta. O sui o le whatutu e le tua Samoa utasi. O uma le toa wha le nā le fast. Leo o taunu tonu lava i le aunga o Aote'e. Toa wha e o i le palota. Aua ne i tau mia i tua se langona o se ngata ma se sui e fia tau wā. Na ua pau lava. Mo e moifo le ata. E la lango le toa tele o le i tu malo. I sui umo le fast. Ai maise sui tamaitai e tolua. E re ngata i le fionga ia tunu mafono, ia whapena fo i a tawhafunai. Te le la o tula mai ma ua whamria ina le fionga ia tunu mafono Claire Taken. Tulua iai leisi tamaitai e lua palota o lo valai. Ai peo i ona au avatu foi, mamanino le le iai le malamalama o le whafonga mai le tunu. O le 10%, o le 5 ma le tas, o le 5 tesi ma le tas. Peitai na ua ave le formula lea i le whamsinonga. Na tā mau ai le unga le whamsinonga. I le mata upu le nei o le 10%. O le 10% e le 5. 10% e ono. Minimum of 6 female members of parliament in parliament. I le parlamene o Samoa. O i lea na tātou vevesi ai nei. Ina ua whaase se ina le tula fono whawai o le whainu mera pa o le matematika. Wane 5 tesi ma le tasi ai uono. Ai na mafua le wheleu ia ina o le whainu mera lea. Le vaenga lea. Ma le whasi mea, ma le toe mea, tu lou whafonga lea tunu, po se vaenga mea. Ona tātou tele o tala noa i meo ni maa, mani mapu, mani whasi la au, mani mea le ola. O lo tātou tala noa i le wha a toa ina, o le tino le tangata. Tu sa la pe 5, tesi ma le tasi, o le tesi ma le tasi pasene le na, o na o le 5 o le tangata. O le tula fono, le foi ua soli i, e te tau o na 5 tesi ma le 5, o na whao popo leo le mea atoa. Leanga o lea, o ta oto i le afa o le whainu mera, o le afa o le mea atoa. So round it out and round it off to the nearest whole number, which is 6. Le ungalala nana mai le whaamsinonga, o tālu sanga apili, ma le teu ina o le tulafono, na ma le whaauinga ina o le tulafono o le formula o le 10%. Lea la, wa tātou wō se se ai pēa whapena. Ona ua whaataua ina le unga le whamsinonga. Mai tātou te mana malama iai, mai tātou te talia ina foi. The minimum of 5. And now, the court says the minimum of the 10%, 5.1, is 6. Ia le mafuangala na lela ua. A tātou wolo la e whatulanga pasene o le 5 se lau tolu se fulu ma le ono. Ma le 5 se lau tolu se fulu ma le wha. Ia, se mea ina. No lo la ia lea, o le se lau pasene. O le 5 se lau, 5 se fulu
ma le lima. Au lisi fo inumera le lima, lua se lau lima sful ma le tolu. Lima se lau lima sful ma le tolu. Nono winga na le lua palota le nai SSI. Se lau pasene. Fatusa la pe a o ina calculate ia le sful pasene le ma activate. Olo no winga, se lau pasene i le iwa se fulu ma le fitu po le iwa se fulu ma le lima fo po le iwa se fulu 1%. E mawalu ngai ia le palota ale te maita i lea lata i le palota ale na manu mano. Ma o le tala moni fo i lava e le avanea ai. E mautino o le to o lua o sui o le pati o le fast o tama ita i uma. E anga i mai i le pale mene mai sa fata tas. Io. Nono winga la e le fai mea i ai i a le pasene o palota a tu au alofa. Le mea moni le na. So rest assured. O le a whao popo, le whainu mera le na. Ia, ma mawai, ia, le whainu mera e sui, o le, o le whainga palota. Ta ua tele le whaalongolongo mai a wā. Nina ia awane i o tātou whaalu whasasi ai le mata apule na. Winga la, o le a mawai, ia, le tolu se fulu ma le lua no foa. Tosu ma tolu no foa. O le pale mene e no foia e le fast. Se fulu ma le fa no foa e no foia le HRPP. Tolu no foa e no foia e le fionga e le saufa pito. La pe fo i le fionga ia fale o mawaenga ma le atinu u Whamwina Wayne Fong. Ia ma le toa lua. O i latou ia o sui tutotas mai i le fioanga ma le itu malosi umu. Whapea foi ia le fionga ia mau pue mai o le vaa o fonti. Mana ia, le whatulanga ina mai le nā. Wa ta oto mai ai. Tolu sifuru ma le lua, i le sifuru ma le wha, tolu sifuru ma le tolu. I le sifuru ma le wha, le tolu ma le lua o na mawaila i lea. O le lima sifuru ma le lua. O mana tua la, o le activation la lea, e sui e ma le whainu mea, e o tu iai. E lima sifuru ma le tasi tu malo. Ia, ma le sui wha popo. Ua mawaila ia lea o le lima sifuru ma le lua. O sui us fono o le pāne mene. O le tele o teimi pei o na sauno le sunga tulepa. Ma wha manatu pea i ala auli. Po le a le tele o le whainu mera o lo o ia te oe. E tele o maua le lua vai tolu. O le maunta e whai ai ia se suinga. Ia mana tua la lele wa uma o na pasia le tula fono e mwhai. O na whaonga ina le panota a le fionga ile. Fofonga o le fono. Pei o na whaatino fo i e le fionga. I le fonga te lai o le paia inga lona sfulma le fitu. Ua tuna yatu. Lea ua le manuia ma le toi fo i mai. I te tono le mau te whono ma le pāle mene le sunga le papali i tele. Li o ta eu ma se pa. Awa ele nā fo i whinau. Na o ai lava e sa ili ma su eni ma matua i sa veu i lunga le whawai o le atunu unei ona. E sa ili pē mawhai. Ona whao ngā ina le pānota. Ale fionga le fongftalai. Ai sa ule tali, i e mawhai o na whao ngā ina le palota le fongftalai.
na sui ai ia nisi o mata upu whawai sa vevesi ai mao i le whamsinonga. Ona o ai fo i leo le chapipi mai lato. E sa ili se vaenga le tu lafono ina ua whaatu le lafo. E ta tau o na whaamalo lo ma whaatea le whongaftalai. Le sunga le papali i le taimi le nao. Ala al tala le atou sa vena whai atu no ualu le lei matua sa ili ma whaitau ma sanga whaitau vaenga o le tu lafono. Lei loa ai. Le tu lafono whawai e le o si pela ina mai ai. Se au wala ma se mafuanga e ma whai ai. Ona whaatu se lafo e tuli ma whaatea ma whaamalo lo le whongaftalai. Nothing whatsoever within the Constitution of Samoa. But, o lai iai, de vaenga o le tu la fono e mawhai ona whaamalo lo ma whaatea ai le fionga i le au mamalu o le malo. A whaina te solis tu la fono. Dea lai tim nei, e whape i, ona whaia o tātou mātua le whaavae, e mawhai ona whaasolomuri ei ia le fionga i le au mamalu o le malo. Ai le ai se tu la fono e mawhai ona whaatea ai le fionga i le whongaftalai mai lona na fua. E se sila fwoi la ia i le mata upu lea. Awa, o lo o si pela mai fo i tutonu o le whaavae. A whai e le no fo ia. Awa, o le a whai e le no fo ia le fionga i le au mamalu o le malo, se vaenga o le maota i teimi umo whelafro fo inga, ma tau au fianga o fontanga le palemene. O le fofonga whetalai, o le sui le nā, o le fionga i le au mamalu o le malo. So there we go. In that part of the Constitution, there is no such piece of legislation to remove the speaker from his seat or terminate his services. Because it is a calling by the Constitution. O se vala aunga ma se tofinga fa'a le fa'avai. But when you look at the other hand, pātou tanga I leisi tu. Alo I ai le vaenga le fa'avai. There is part of the legislation, then there's part of the legislation to remove the head of states from his seat and from the office of the head of states. And nothing is done to the speaker himself. But on the other hand, the representative of the head of states within parliament is vested upon the shoulders of the speaker. O mau maila. E whaile tula fono e whaate aile ao le malo. Aile ese tula fono e whaate aile. Le whongftalai. Ma o le ala fo le nana pala a ila uri i au e avel mata aupu le whaamsinonga. Awa wa fiu sa eni, masa eni, masu eni, masa veo. Le ai masa mea whapena o mo i le tula fono whawai. A wa uma o na o, ma fe ei, ma pisa solo le awala. O lo au o le a avea ma whongftalai. Mai o le tu o le chapipi. A lupe matasila tolonga tā. O le sui whongftalai le nā mai le tu malo sa mtau mwhalatai. Tau wawa aila i le le whiwhiwhi o nei tangata ma me tau whawhiwhi. Nā lai ona whaatū le lafo e whaate ai le ai maseisi na tū la i whaalua ina le lafo. Ale I tū. O le HRPP. Ion. Tā ua tele vaenga nā mōle no fsila fia.
ele tātou atunu. I le manino ai lao o whainga panota ua mai ane. Le watu watu ia le avanoa. E whaulu ai ni tangi o whainga panota la iti nei ai tu malo, wha panota nei e lua, vai singano lua, wha pefo i male i tu malo o sa fata le tas. Watu le wha malo le ua ngalo i a teo. Ona ua mātutua masui fo i fōlinga. Ai o le fionga i atunu mafono Claire Tayton o se tasi o sui o le mai malosi fo i lona whatutua malana muni mau tono le kalesia Yesu Keriso laupu i o asonga tai le kalesia mamono e whawhaingofia i ona malamalam. A mātolo lotu le mātou waruta i nā vu e mo i le whetu. A le lau emo ai i ma le fionga i atunu mafono Claire. Sanga i ane ai o le tait. Ia manuia lau tu le mai. Anga le leile atua i lau whau uina ma lau wala uina. I le vea ai o se tina, se tamaitai tono al mautafono ma le palemene. Ia mana tua ai le morimau. Ia ma le tautua le lei i le ekalesia. Ia le awalofa e me se fo isi tofinga ese i au silali. Te tasi tonu o le ekalesia. E me se fo i le atu sa fatalo ua e alala ma papa awai ma awai ai i le ekalesia i sa fata. Ia manuia lau tu lai mai tono le mautafono ma whaalanga maia o upu whai o mano. Whai sui o le kalesia mamona i tono o le palemene o le tamaitai a tunu mafono Claire Tayton o le sunga ya motupua papali i tele Henry papali tele ia whapea fōi le sunga ia te omtavoi le i ataua tala le lei ao paunga ia ma le sui minister o whamasinonga o whanua o whamasinonga o le matanga luenga o whamasinonga le fionga i le tama sa tuala Honorable Voi Sione. 4. Representatives of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and their contribution as members of Parliament and ministers and honorable associate ministers within the cabinet or outside of cabinet. Ilangalo tato. Ele tato whainga whawae fo i lea o upu whai o malo atunu i whafo e iai minsta i tutono o le kāpeneta e ama minsta e nonofo mai i whafo atu o le kāpeneta nao na taua and these are ministers outside of cabinet pia New Zealand e minsta autu e whai ma minsta langolango associate ministers but other associate ministers and other are ministers outside of the crown, outside of the cabinet. Yeah. Ala ia foi le nā mole, si le fia mai. Ia whaftai foi i le lalango. A tangata o le ekalesia. E langolango ina o lātou sui ia. O le ekalesia o tā momo e masi i o lātou lima. E fia tongi se maa velo se aso. E whailo lātou sao i matau. Mōle lumana ima le tai au upu whai o Samoa i tonu. O le palemene ma le whainga maloa le atunu. Whatalo whatu i le tōtele o lo mai mō mai i lunga le tātou apia fōlinga. Toi tū and
Falo, watching you from Utah. Up in Foi Leuso ya Ken, o Fei la Fale, le Fale. Sefo Nicolau, tan fulava malo le Sefo Maria. Ya, alenga telena to tele leo lo mai mo mai Salt Lake City, Utah. Pa pe Foi Pango American Samoa. Pa talo fatu le malutele o le tatu tunu o lo lalamba papa au tuile manoa. Ya, o lato mai mo mai ai. Ele au unanga ma le tautua ale si ufonga Samoa. Le ngata ilana ala leo. E whapena fo i lunga upenga ta whailangi le Facebook page i whapea fo i ma le tātou YouTube channel. A vea fo i le nei awa no ma le laulau. E whatalo whatuai ma ofo lo whatu ma whawhilu i atu ma whawhitai. Ngāluenga le lei o lo whatino e o tātou tangata. Whaitau wafe mawhi lātou o lātou whaalongolongo mai i aso uma. Ma taimi uma. I le tātou wala leo fau le nā i Samoa. FM 106.1. Talo fatu. I leo so ya mau. Mau hunt. Ia whapea fo i le fionga i le whaalolonga i le swafa. Lupe matasila male au ondanga male tutua a le tātou company o le motonga. A pena fo i o na whatalo fatu i le fionga ia fui awai lili. Tapuala. Tapuala. Ia, a malofa i le Faiva. Malofa i le whatou tōma le unsa. E te fiwala wali ia. E tau whaaleanga la lua polo kalambe. Ma le fiongo i le li paremia. Ai tā ua tele le tala tau longo longo. A wale si le fia le tātou atunu. Pea tātou wō e momoli le sāwali ma le tofa. Au tātou te tai. Ma wha lau tele ina, wha maara malama ina, wha manino. Au o whala. Ile ute tonu ma le nganga moni. O lea whainga whawae, ma lea whainga whawae, swing o tu la whono le te minei. Ewi lai le tele o na fōa ia na o whaalawi nātu mō le whātu tua i le tuasa mō utas. O lea lava o lo tau o langa ia le sunga ya tu le epa le te tai o le tuangai. Ma wha manatu ia la uli. E le o ia te oe le whainu mera. E sui ai se tu la fono, e teu ai se tu la fono, e pasia ai se tu la fono, e toi fa solo muli ai se tu la fono. Alaltali e la uli. Tulepa, don't worry. I've got the numbers, and I've got 2/3, the majority to pass any legislation in the House. Wamba li lava, o le tau whaalidi. Awa o le tala nā lau. Uto yamana ia le potu, e motu mai tua. Lo iai pēa, ia le tulanga, o le mautonu o le whaamsinonga i le wā. O sui e tō lua whale ali di tasi, pe o le iai ia le fionga i le li minsta, ma o sui pale mia fō i le nā. O le malo tuto tasi o Samoa, Honorable Toilupe, Paumulinuku Samoa, ia wapea fō i leisi tamali. Le a fionga ia tuiloma, la meko, pule la meko, Lance. Ia tātou tatalo. Ia iai le anga le lei, o le atua. Ia fionga i whamasino la tau te tau a veina, ma whamalu malu i whina unga whaletu la whono, e tu sa manei matau. Ka pena fwoi o na tatalo mai le fionga i le tamaita, i Justice Talasa. Ia le whangia le tua. Ina ia maua lona malosi malona lo tutele. Whaia ila na whai unga u mafua ai. Ona toi tolo i tua. I le aso lua se fulu o le masina le nei o mati. Le lauina o le unga o le whamsinonga
e pei ona mōri ai le fionga i le pale mia o le tātou tunu. Fa peo fo i le isi vaenga e tō lima. E au fiai isi sa avea ma mitstao le kabineta. Nisi fo i sa avea mari malo le malo. Le unungali i a Sam Masivai. Ia fa peo fo i le tō fine i a Lise Marie Schmidt. O le tatalo le nā. Ina ia whaalo tu tele fo i le fionga le tumaita i whamasino. Malana whai unga o le awhai. Ai a e toi whalongo longo ina ua lafo mai e lo utua fine i a te aulu ki lipi le ana po. O le talanoanga le tamaiti ti Faiva le valele o Kanata. Ia malana tama leo li monki. Alano mai mau ingo matai o nei tangata. Ingo a inga e wha pele pele ma wha melo i ai. A o amionga tangata e tau aveina le mamalu o tau langi, o langi ni nili ma langi sisili o swafane. O le matua le mawhawhau o mre pā. Pa mai le tala le tangata leo li mongi e winga i ala uli ana pō. I le nata noanga ma le tamaito ina leo Kanata. Wa whai ala uli, ia e whae te ete. Oi, e te tau whawhewhe mai a te au. Alewa aise ta mai titi e whawhewhe. Ka mai le tala limon. La uli, ia e whae te ete, i le whaamsinonga le nei. E iai le whātele ma le matangi o le aangi sa lulu o ma lulu ina ai le ele ele. Mai o le whātele lea o le a lulu ina ai ma whiula ese oi le malosi o le matangi. Ia umato e ngangu marika malo. Ia ma mimiti alo na isu fo i le i te mioma. Whai mai. There's a storm coming, Lauli, and that storm will blow you away. Ai, le matangi male savili o le ato whatau tau. Ma o le a whatama i ai le tele o mea. Maangi sa lulu ai. De lau ele ma mea o lo o iai. Ie e whai tete. O le a whiula oe le matanga. Ia, se pasamo ina whawhingo fia le nai le tātou ngana. O le visila tu le mai. O le tātou te talo bole te mai tai whamsino ma tātou tālu sia. O na Faiva. Mamalu. I whina unga whale tūla whono. Al siri le tūlai mai. O upu ia e la lafo mai e limongi. E atangia mai ai pe e iai sona so tanga nā te marama lama ai se whai unga wa leva ona tu sia ai le i wha lawi loina nā o ia le tangata e marama lama i ai. I le whai unga le whaamsinonga. Aisea. E iai se so tanga o la uli ma le whaamsino lea. E tango fian ma ta apu lea o le tali i oe. E lo lotu whatas. O na o mai leo le whaano noa. Nena o le ata ma tau anau pēr ma wha malo si au, ma whautua ina. Ia le li o Kanata, tō anga pē whai au tusina. Tō anga e whai au tusina. Wa whao so e le li whai pule, ma le whai lau tusi e le HRPP, le si tama i somuto ina lea. But go ahead, encouraging him to write more letters such as this.
demanding the leaders that are going to visit Samoa, please stop. Don't go and visit Samoa. Aua tau teo mai e lango, tau teo mai fu ia siasi mai ia Samoa. Leanga o le pale mia o Samoa, lea o lo fatalitali. Ona morianga ma le whaamsinonga o lo fau mai, malei unga o le avala uinai. Po se vala unga o se sala. And I won't forget that. It seems like he's so sure that Launi will be found guilty and sent to jail or prison. The question remains. Lala so tanga o limongi ma le whamsina. O le tali I e le lotu fatas. Tu sala pe le talanoa I le case pe o lala valme. E tele awala o so tainga. E tele awala e mawhai ai o na talanoa ai au noa ma se loa seisi. O na whaatupu manatu lo lea I le mafu fau ma le loto ma le anganga. La alfa tupu manatu le na. Le anga upo le tunu e asa le Faiva ai le asa le masalo. Ua ta oto fo I maota mafale le matenga. E le ngata I lea. O le masalo salo. Po le masalo salonga. O le wopele ia te oema. Aia. E le se le tala le nala tato wo. Ia tato tala I vai whanua. Ia. E le ngana peritania. O na tato mai lea sa ili se amanoa. Tato te talandoa tuai. E le tamaitai o ati, mai le tātou whale tavale o le Henderson Cars. Ia, o si mai le whaafonga al toe whaasalawina lea mo le tembo muri. O le neifo I asonga fua I le amatanga, o le luai lea o aso. O le wholaunga a le atunu uilona masina lona tolu afelu sumale ono. In this update, bombs are sounding across the Middle East as US and Israeli efforts to topple the Iranian regime send the region spiralling. Iran's retaliating for the death of its supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and targeting surrounding countries. US forces are continuing to bombard Iran, and Israel is launching missiles at Lebanon. The White House advises the operation could continue for weeks, with mass casualties expected on top of those already killed. Prime Minister Chris Luxon says MFAT's aware of 1,750 New Zealanders in the Middle East, including more than 1,000 in the UAE. In reality, the numbers of New Zealanders in the region is likely to be much higher. We therefore urge people to register on safe travel as soon as possible so that we can communicate with them directly. Relief and raises for nurses as Health NZ and the government back a new collective deal. Public and mental health nurses and assistants will get a 2.5% pay increase this year and another 2% next year. There's also an $800 lump sum payment. Joey Dwyer reports. Health Minister Simeon Brown says he's pleased for the 3,500 nurses who will benefit and is thanking all parties for bargaining constructively. Health New Zealand says it'll work with the union on recruitment, retention and health and safety. Foodstuffs is again trying to bring its North and South Island operations under one roof after failing 2 years ago. The company is heading to the High Court to appeal a 2024 Commerce Commission decision blocking its plan. Grocery Action Group Chair Sue Chetwin says letting it do so would only strengthen the duopoly.
She says upstream suppliers would have less choice of retailers. So at the moment, they've got the North Island and the South Island foodstuffs and Woolworths, but if you merge to the North and South Island foodstuffs, you'd be down to 2. That's news in this update. Bombs are sounding across the Middle East as US and Israeli efforts to topple the Iranian regime send the region spiralling. Iran's retaliating for the death of its supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and targeting surrounding countries. US forces are continuing to bombard Iran, and Israel is launching missiles at Lebanon. The White House advises the operation could continue for weeks, with mass casualties expected on top of those already killed. Prime Minister Chris Luxon says MFAT's aware of 1,750 New Zealanders in the Middle East, including more than 1,000 in the UAE. In reality, the numbers of New Zealanders in the region is likely to be much higher. We therefore urge people to register on safe travel as soon as possible so that we can communicate with them directly. Relief and raises for nurses as Health NZ and the government back a new collective deal. Public and mental health nurses and assistants will get a 2.5% pay increase this year and another 2 next year. There's also an $800 lump sum payment. Joey Dwyer reports. Health Minister Simeon Brown says he's pleased for the 3,500 nurses who will benefit and is thanking all parties for bargaining constructively. Health New Zealand says it'll work with the union on recruitment, retention and health and safety. Foodstuffs is again trying to bring its North and South Island operations under one roof after failing 2 years ago. The company is heading to the High Court to appeal a 2024 Commerce Commission decision blocking its plan. Grocery Action Group Chair Sue Chetwin says letting it do so would only strengthen the duopoly. She says upstream suppliers would have less choice of retailers. So at the moment, they've got the North Island and the South Island foodstuffs and Woolworths, but if you merge to the North and South Island foodstuffs, you'd be down to 2. That's news. Sani panono, lo ma fau, ile nei tala usala lau, isi ofana, o ma ina, tale tu ina nau. Ai sea, o tutu waione mala. Ai sea, tu ina nau. Alo faisi, alo toto, tangi mafisa oloto, awalekea, il tu la fondo, kikinga tangi lano ole toko. Ai sea, o tutu ayone mala. Ai sea, tu ina na. I share vai na mea, pe a emana tu so tai valea, ma a pena va, ole pongisa, ele malama. Ai share, o tutu ayone mala. Ai share, tu ina na ua. Le lava, le vapoto, alo ese, maleti apolo, alo ese, malpongisa, le fulano manaba. Ai sea, o tutu
Uayone mala ai sia tu ina na wa ai sia o tu uayone mala ai sia tu ina na wa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o asorulo vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e fili sau piki apu, dapor cap, o komeki, pe suikia, to e leta ono foa. E lua se fulu lea e mawa i le teminei, mai le lua se fulu afe tala, iwa se lau iwa se fulu mali, mai le tausanga lua afe se fulu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Ona o whawhianga sui whiloi o le Gagaifo Faiva, le manawa o ngā luenga e mai se fōi o le tū ua o lea o ngā le whanau. O le ua lua se fulu minute ua te ai nei ia le tū la e lima. Ia, o le toe awha i tū la fōi o le Gagaifo Faiva i le nei fōi a Sungafua. E watu ai le whamalo ma le whaftai i ngā luenga le lei o lo whatino. Ia, o le fōi ua sisi ofe tautai o le nei aso. Ma ua tō fōi le whala, ma le whale o tautai. Ia ai lau sa saa o la tō whaiwa. Ma lo le ngā lulue, ma lo fōi le whato toa. Moli atu o lo whaangai nai te mamtina mātutua. Te māmatua ia au mua ave, whapea fōi le tina ia au auna. Ia ma le tō ati le lavo o tō o lo whaafonga mai. Te mamtina mātua i au kilandi a toa. Le mamalu o le maftanga o le whaliu nei le la, ia, ai mai se fōi o le whaafonga mai, a le tamamatua, ia nofua inga, ma le tua fine, ia puni puao. I ACT i Australia, ma le ai ngari, ia whapena fōi ia le tama, ia Hans Webster, ma le whalitua, le nofua alo ma le ai ngari, i Perth i Australia, o leu te wawa ai atu i. I le sunga ia tole foa, talofa tole foa G1 dash. Ia whapea fo Ioana McLean o le sunga ia Penyamina ale fosio. A talofa atu ia te pola nuu, ia whapea fo ia sina la ulu a hong. O langi malu sue, ia alau te wawai tu fo i alo iai ma le whaamrianga ma le whaatalo whamai. A le te maita i tofo i pupu papali i se fita. From St. George. Ia o nuu le nuu vele. Talola, talo whalava malo le soifu maduia, whaaftai le mafuta mai. Ia whapea fo i leo soia lemi tole foa. O le sunga Sioeli Stars, o le fionga ia Fortino, lea o ngā upu tomuli, whaftai le mafuta mai, ia, le ngā whamai Filipina alesi, e aka ai o ongo, Toi o mai lau ta upu, e le vaenga lea, shares for Samoa's national carrier. O le tā upu ale nei o le lau alunga. Ma avea fo i o se mata upu e ti ngā tele i hei loto tangata nei. Ma o le lai tuangai o lo pepese ai lava. E tau whaavalea le sunga lauli le maria toa. Au te toi tau whaamanatu i a te oe. Le amatanga o nei mea uma ona o le nganga o Samoa. E fia feso soani ma fia faiso la tau sao i matau. E feso soani e tuai i le whainga malo. O ai lavo le whainga malo e tūlai mai. O leo o tūlai mai me la auli la tau ia o le vaenga mua o le paia inga sifur ma le fitu leo o tu e se e mai le sifur ma le vanu. Ana le ai le whaatua tuanga o tangata. Ana le ai le whaatua tuanga o tangata. Na musui ai, e le nganga o le atua, toe whafoi mai la auli. Ma le maenga, e tai le malo. Sa manu e whaifo i le whina ngalo le atua, ia tu le epa ma le la tau vaenga. Ai te le se senga. Le tusi atu ma ai o i atu i le malo, i le vaitau o te maitai. Pa le mia le whionga le safa pito. Wa tō tele i la tō wala lango mai. Fia sa ili feso soani. E le i amata mea le malo i le mata upu lea. Amata mea le i atou se vea. Manai nisi o tamali i. Sa la lango mai ma utu si ai lo le tusi. Ma vatu na fo i tō te si le fia le lei le tō i tau whailo le nātou langa. Ai na whaatali tali po lea se tali mai ma se whaato whala inga le malo le mata upu lea. Ua fia fe soso ani atu ta ngata lau tele. Ale fai u bimilo upu
ma whaasanga e whaaleanga lea. A o le mana o ngā tangata. A le fōwhi mai, o le sua ngā tupe. Ma le whaaputu ngā tupe. A la auri ma le vaenga, e o ma ave I tanu malana. Sei wa ai I ai. I māwhau whaunga whai wa vale o tangata nei. E whai atu le mea fia whasosoni, ei tangata lau tele o le atu nuu, I le malo. Wo ngā tusa le lei, ma le manu lau ti, a le whainga malo, ma le fionga le li pāle mia. Mo mai o le malele. Manatu le malo I le toi whaia tō tasi e ia, ma le pulenga le malo. Se ngā o inga, e a fuafua ai se ati na e le lei mo le tamau a inga ma le manuia mo a tai ao Samoa. Iai lale wa le tau te pisa o ai nei. Nā lale mea o tau leo mai e la lango mai. O mata upu ane e lote mai pea. A wala tau te si la fia le lei. E wha tau nuu lava. La uli will never turn back on his word. It will be done, and it shall be done. O le mea na whatalitali I ai, o le legal framework, the legal platform, ala lea ua whatulanga mai e le malo. Cap mai e le malo, ina ia manuia I fo I matangata lau tele, e vai lo lātou tamao ainga. Ai nau ina ia sa ili se avanoa, e tongi ai se maa mavelo se aso, fai le sao I matau, I lea mataupu. E fai ma investment. E fai ma sona ala I malo. Wale, whaapito au ngafa I le vaai le malo, wana o e tele a lātou tupe maua, ma le leilo lātou te mau ainga. Aia, ua whaasafua. Tasi le tū la whono mo tangata uma. Ai le o tau fia ai le sao le tonga o le tangata le leilo te mau ainga. Ua le te tongi na o le 5 se lau tala. A oso loa I lunga le se fulu wafe, lua se fulu wafe, tolu se fulu, 5 se fulu, whatever. The sky is the limit. Ti wawa ailai. Ai alu fo I le nā tupe, I le whaapatunga o le unite, o le vaenga o tausi mā vaenga. E to e whanau fo I le nā tupe. E o atu le vaitaimi o le talo o le tupe, e tului ai sau whanga atangata. Wa whanau maise pasene o le nā tupe. Malo lātou lei loa foi. Po le whaatanga lei loa mo le whaatanga wha valea. Tasi lea. Tu tino o lea tunu. E sili o na tele tupe. Atangata whaisau whanga o lo iai le UTOS. Tolu vaenga te tele o I tu tino o tupe whaaputu o le malo. E leo se mea whainga tā, le apatu o le malo e whao ngā tupe a tangata. E whaima investment, ai to e puna whanau atu ai I tupe tu lui o le pasene, o le interest rate, ma lātou dividends po o vaenga. Tā o le teimi e whai ai I a whaamnianga, o vaenga, fua I le sau whanga le tangata na whai. Le sifa, le waumana whaa, mamale ngō Samoa. I to tonu o le ono masina. Nanga lue ai. Ne fionga le paramia ma le ministau tupe. Ma le komiti wha foio. Wha paramene o tupe. Le ministau tupe. Ministau lango. Ministau tupe maua matiute. Se fulu tau sanga o se ai tu le epa. Ma le hero pipi e mumusu e whai se ngā yoinga e wha mai le ngō Samoa ma le black list ale Unia e alopa. But in record time,
6 months of operation, 6 months of consultation, 6 months of putting together all these financial reports. And 6 months of abiding by the international financial law. Ono masina na tapena ai. Mausiu si tai ai ta iala uma. O le whātau ngā tupe. Whāvao malo. Matula fono. O mea tau tupe. O pisi nisi mala manuia. I te tonu o le ono masina. Sifuru masina. Whātustusa la le mea le nā. Na paua leo le mea lai whai nei te ngata nei. O le tiuta malamatafa i o le ata o savea. Whamanino, malanga tu ilunga, ngā ruenga ale malolo whai. E lei whausia Roma i se, aso stasi po stau sanga stasi. Nai si la fia le lei e le tunu. Whaasa fulu bon tupu tau sanga. Tau te lei o atu loa whai mu le mele whau, le mele whau, le mele. Give the government of the day the benefits of the doubt. E whau marie. E whai marie o lesi vaenga, ma lesi vaenga. E whape nao na whasolsolo. Iol bela na e tup. Tau te lawe vea i elu watua upo la uli paka i mawhau ma mata o tangata o popula mai. La tala la uli. E ise tau whi au. Ioi, ana o maile tau tu o lalo. E atangia mai ai, tau te wha maoni au tau upu rai whi mai. O se whautuanga le lei. Talia. Au le tau o mai fosi mai le maso, ma wha leanga mai le malo, mai lo lauri. E se tau whi au, malo lo le lei, e pule le malo le teimi e wha tino ia nā tina e o mana wha ta oto le ala fua. Yo, ia anti la ia makeri ia wanti la ia. De o to e wha manatu. I just want to reiterate the statements of Lauli. Nei loa la ia le tangata. Mali lia Samoa. Nea whai ua whai mai. Mo le tufani tupe. Silsila. Wa uma ona whailua i tu malo. Ma le ministau tupe. Ma le ministau le poloketi. Wa uma na saini atu. Wa alu le tupe i to tonu o accounts of photo whawai. Ai tu malo. Wa mamā le malo ma le mea le nā. O le tiute ma le matawha ioi le nā a le whono whawai ma le teitei whono. So lo mua i la wali i au tutuli ma se i ese ai le tau whilima. Ma ave ese le topingo le teitei whono. Le whi ei mau i o. Think about it. It's because of that. The chairmanship position has been pulled from you. And that's why you're so angry and jealous. Teanga le loto. Whemesa oi me uma ia tau te tau te talamai ai. Ma whaaleaka o le loto. O le loto. Ina a mawhatia. Ma le anga mati ngā ina ua le tau lau le wha moe moe. O tau mai e manatu, a e whaalongo mai la uri le mea lea. There's nothing to do with the Constitution of Samoa. A longo le lei. O mea ia, o mea whaaloto i whale. O tu la whono whaaloto i whale a mana o lava la uri. E sui le mea po le minsta, po le committee whafoe, the steering committee, they will change overnight. A policy, a protocol, a convention. It is not part of the legislation and the Constitution of Samoa. I leo se whainga whaavai e mana o mi eise lua vai tolu e sui le mea lea, sui le mea lea. I leo se mea. Whaapale mene o le whaavai o lea tunu, whaavai le lea. Tātou te pisa o wai. No. This is local internal affairs matter pertaining to the constituency and people on the ground. Not in parliament, not in cabinet,
Io e o lai operate mai ina me uma. A le watu lea vanoa i te ngata o lo o lunga le ele malalo i. I le ta foe o le mea e iai te ngata e ngā lulu e mawhatino. Tua i tau tangi sātele. A oa i lea tofinga whatau waa watu i tama whanau ale nu umale i tu malo e ngā lulu e ai le fono whawai. A o tau nge tangisi matangi ta milo ai. Awa, na pau leo leo wala tau ki liva ai mo moli atu. Iu tau luma le mele. O le mawhai o no tau mana na o e wha mamulu matu le me alu. O le mawhai. Wala le nā le pisa. Mawha le anga le poloketi. Tasi ale le liwa tō la uli ma le vaenga. Se ilo ma le tau filima. No more. Fa mai wale amana i o tau o fai pule na pālota i ai. O le fai so o io nā tala wha valea. Nā le amana i a whawhia. O tau na totofi o tau e tumalo o le parlemene. Go to parliament. O e whina ua i nā upo whai o malo, whina ua i nā tu la whono e whai e mei e lalo i. Ai whatu lauri, le māua lunga o le whola tau te se e ai. Māua lunga tele. Ala whawhela na tau toe mai, e toe lote. Ma tau mawhai, e sengi mai, ma ave sea mai, dea whamanuianga, mō tangata o le tumalo. O le ale manatu, ai lunga, ai lalo i le mea, a le mea valiano, ma tilo i le tumalo, se tu lou whafonga le tunu. Wa leo tau silsila i ai. Leo tau silsila i ai. Wa tau silsila i ai. Wa matua i tō tā mai i la tau uma. Si vale pasesa. Nā la wawatu le tala le nā ia tau tau. Tau te fiu lava. E fe ei, ma sana fe ei pea. Wa tau sila wa se e le sao le malo. Ai tau te mana na o e tau pe upe, pe o le tau pe upe le nu me la valu fo le le. Ma le loka i le skalamu o le ta'alonga la kapi. Wa tau pe upe wa le mawhai, o na toi tū leile skalamu i luma e malo mai ai le polo. Na ole mi milo al skalamu, ma tau mawhai e ta lepe ma ia collapse le skalamu. That's exactly what you're doing. You're pulling down the scrum and you're collapsing the scrum because what? There's no way forward. You know, Pulea lava malea o le loto lava. You know, fe mai ia fune fe ai malo. Ea taua se vea. Aua te toi mata i news al CNN. Akere i kai a Donald Trump. Pa wale mea, ia te awa ia personally, is that what he had promised for his campaign, because this is why people voted for Donald Trump. One of the most important manifesto in his campaign was the release of Epstein files. And you know very well, fatalo fatu ya nanai mawama ma ina le tatu nuu o tara. Let me tell you for sa o fe me le loto.
Lala le nai leo na ufai atu. Pei o le selo ma le au I lau tilo ma lau whalongo. Upo o tangata nei. O le mawhai. Le mawhai. O na au sia se mea. Le ala fo I la le na. Wa le toi au mai ai se tu wa lalo. Ai. Wa mai I se nganga. E manatu o la tau lava lai tu malo mai. O le whaatonunga ma le tala la tau te o mai te tau na whaalongo I le malo. O te ofo I se nā mea. A pe whea na whai. A o ola I le taimi. O ro tau ma whai atu le malo. I lea polo kalame ma lea polo keti. Mo le manuia o le atu nuu. Ai tau o mai e whaalave lave. O mai fe mai o le whaamsinonga. Tā ofi tupe. Tā ofi le poloketi. Mea tonu lava le nae tau o le manao tele. Selfish. Selfish and thinking of yourselves only. Tō te le alo lofa I le atunu o se itali ia manuia. Ai tō te oe whaaleanga le poloketi I te ngata me le se me kuwha. Ia kuwharanga ka mai meo le rea se rauli masafulu. So what? It is something. Wha mai fwoi wa tuwha whafo sei e pule le malo. Pele iai le lato anava tau, sa iai le whatoa whala inga le malo. Wafo I tō te leo toi tō malo. Pule le malo. Ave le nā pule se whai. Le whasoa. Ma le alofa le malo. A le tau te atu nei. Tō whai tangata auna Italia se si nā tupe. Ia la wā whena whai le nā mea whapena. Au ke makwai o wofo. Au te matuai o wofo. I le tau le a le lofa. Au whātou mai e le malo le name. Wai tau te o mai awha mai. Se o nā wa whātou sina le malo. Whātou sina le malo. Te tau na ave le whamsinonga. Se oi ave ngawha mai la uli good luck. Mai good luck baby. Talo whai. A whalau tele atu lai le a tau sa vele mea le na. Ai oso ilo tau whewhe. Ia pule le tangata. A wātou te sila fia le lei. The things and the words that you express on social media, I will have the opportunity to expand, analyze, and return those words to you. Tau te malama lama le lei iai. Wa uma whaleanga ngā le mata upu, ma le mata upu, ma le langolangoina, ma le whiita, I fuafuanga le malo, o te mata ma o vai ai. Tosi ma pena ma vase ma lau liliu. O na o sau lo lea. E whaile analysis ma mori atu ia te oto. Ai tau whaalongolongo iai. Ai si whaafonga fo I lea tunu. Ma lana whai unga te tau wana whai. Tipi motu estangata ia. Ave ese o rato so tanga I mea ia. Wa fia I langona ma nganga o tangata. O la auto sana pipi I pela iai. A oi o le atalia le mana I o lea. Ua tō le whale o tautai I le whainga mara. O lau rau sa o la tō Faiva. A oi la e tofi ale mana I. Oi. E wane le tō whiita. Mea tonu le nao le whaolo a tau o tō loto mo tō whina ngalo sa. Mo alo lofa ane a o tō ia te o tō. You're doing yourselves a favor. Tau walunga atu. Lau tala noa I le 5 miliona le vevesi e pea. Toe avatu foi ma toe wha mal malamatu foi. Ma toe avatu foi. The money is already there. Lauli's signature is the only thing that they're waiting for. Now oto le tupe le tau whai is proposal. Ia proposal pepero e o mai e ma lau mai. The money is already there in the pipeline,
ready to be extracted. But the only reason why you can't touch that money, because you're selfish. Lautou manatu e tui nātu i outou lima. Se i o le taimi. Tau te mawhau ai. E te tau o atu le tupi. Look at the results. Look at the receipts. Look at the facts. Look at the records of Manu Samoa and Lakapi Samoa. All rugby operation, including men and women, senior and junior, and the development of Lakapi Samoa in the whole country. Yoi, awai ai masilasila le I toa iai. I le ati na e o le Lakapi, le taunu unga o tātou iai. O a results ia tātou tiltilo iai. O a whai unga ia tātou tiltilo iai. Nā o mea mātanga. O atunu una tā alo kirikiti, tā alo soka, volipolo, leo Lakapi. Ai tātou atu, tātou ai sulami e tu lau whaafonga le tenu. Ioi, tua whaasanga mai a matuai. Ta vali I tātou, o le matanga ia. O ai tiltilo, ma le alofa I tātou tama whanau. A pio mai longa, wala mena le tau te tiltilo iai. Fe mai le anga tamata alo, le performance tamata alo. Ai sa ti ai fua, le ave le fua, o tau ia lo se ei tau finga mawalulunga, ai mai se le te fono, ma lo tau komiti fa fua la kapisa mo. Tau te le malia ia o lava le nā tau tua, ma lo fa aftai le tau tua. Pasi le polo ma tu atu, su I le ula, ma lafo I tau au o isi alo ma tama whanau le tenu, ele na o tau te loa whaini mea. Ele na o tau te loa whatulanga wa. Oia oa o maise mei, organizational skills, ale tama le leo lauli tau te lau ole whavalvalea ma le alu sea onga ma le songi, I se tofinga, ai maise le tofi pāne mea. Look at him. Learn something from him. Well, mena tu te whitai. Tu te loa, none of you. I must say si oto. E mafua sea. Tu te le loto maua lalo. Ma oe awa o mai se le sona ta ua ma le whaapitoa. Whawhena whaili me lea. Whawhewhea na whaatulanga le mea lea. E o ai se whola sanga o se launga. E mātango fie le whaafofonga a le atu nuu atoa. Si tamai whaatale noanga I e tawa whai atoa. E la auli le whola sanga wa Samoa. I ona tūlanga maupoe poe. Ma ona tūlanga whaalupe. I whola ese. Mawalunga, mawalalo. Lautele, maloloto. O me tala no mai, o tala no ata maiti. O le mai tahu le nā le atunu. Your public relation and your public image with people is undeniably ridiculous, disrespectful. Nā leo mai a tau ai mai upu matala. Nā le whamaloa, saulo ma le tau whaleanga. Le aini upu, e a fei mai ai. Le ai se whola sanga, e a tangi ai, se tangata e tā ua ia te ia. Le whafonga tā puai. A le atu nuu. Lea o loo mai e whao ngā ai le social media. Ma whaapusa la lau solo le fia. Le whaaleanga ino lea tangata, ai maise lava, tai o le whainga malo o tu lai mai nei. Lo whamai le tua vai lo tusa sa tātou manuia.
Mamoli le nganga whaafitai I whalema I whaapitoa I le malo fiti. One international Pacific Specialist Healthcare Hospital in Nandi and another Pacific Specialist Healthcare in Suva, in the beautiful island and country of Fiji. Whafte atu, I le lango mai, I le tātou pora kalame. Wa mawhai o na awi nātu ai le tele, ma le anu I o ngā ruenga. E te tau o na whaasoa I le atunu. Ai maise o pora kalame. Whare mai te tele nei I Fiji. Whaapitoa o lātou Faiva I tau tonga o le ngase o le whatu. Open heart surgery, cardiac in the Suva. Whapena fo I ngase o le kanesa. Fili ai o le tama e lua. Le o maua I to tonu o Samoa. Mamao intia o lo ave iai. A ua a apa mai. Fo mai polo fesa. Ina o iai Samoa. I le vai aso na se I mawai atu na I mona tu atu. Na sau noa ai se tasi o tama whanau ma o le tamali I tasi a leo le fo mai whaapitoa o le profesa o ngase ma tautonga o le whatu I Samoa. Ai na te le whaia o ia e momoli I atunu I whafu. Sau noa ai le to whaia asiata. Professor Dr. Asiata Satu Paitea Viali. I le whailoa inga ai mātou nei. Ia te au o le tustala sinia. Whatasi ai ma le fionga ile. Minsta o le soifua maloloina. Honorable Vaawao. Alofi po salu. Le fionga ile tamaitai pule sini leo o tofia nei iai. Le sunga ya Juna Lui. The whole task force. Ali imatamaitai fo mai. The task force of the Ministry of Health. La tau nei e whaiara. Sau noa. Asiata Dr. Satu Paitea Viali. Na o whionga le minsta. O whale mai nei e te tau, wa lewa na te tau. O na talieina. Le whinaunga e te tau na whaia se wha mai wha pēr mōta o tonga wha pitoa le whatu male kānesa I te tonu o Samoa. I say, it only makes sense. It's common sense. It's in Samoa. The operation is in Samoa. The doctors will be in Samoa. The professional cardiac surgeons will be in Samoa. Not a long haul flight. Not a long haul flight to India. With no disrespect. With all due respect for the Fortis Hospital. And the many people that have been operated on by doctors over there. Not only it's expensive, it's a high-risk flight, and the flight is long. And Fiji is right next to us. Le ala na le apa mai. Te le tupe whaalu I le whatinoina o le nei polo kalame. Whaftai atuai, Dr. Pavish Kumar, Dr. Sanjeev, and many other professors and doctors. There's a time. After yatu la wafionga, atoa fwai maupolu, iafa perfo I le fionga. A tai a kui, iafa perfo I le fionga ia luai pou o malo. Christine Finau le atawa. Tama whanau le tunu o lo ngā lului te tonu o nei mauta ngase whapitoa. Ua au mai ai I a te oe le nei polo kalame, ma le nganga whiwhia a wale whafunga anga Samoa.
Manuia le ngā ngai fua Faiva le atunu, tātou wheiloa I le asoa tai au, wha mangalo se leo o le au ona nei, o le uso ia sau, seu siu whanua, ia o le au tau mafuta. Ai, tāwalunga atu le pese lea. Ale ia tau sa vea, nofa tō tasi loa oi I ngā mai pōpō mango oi. Ia si so vari le mako fale. We'll see you tomorrow. Those are the stories of our people today. Look after yourselves. Alofa tele mo oi soifua. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi